إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرغن من جميع السلف فراتم ದಿವೆಹರಾಜ್ಯಗೆ ರತ್ತಕುಗ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗೆ ಮಾಲೂಮಾತು ಎಬಾಮಿಹುನ ಫೋರುಕೊ ದಿನ ಮಟ್ಟಕ ಫಶಾಫಾವ ಖಾಸ ಮಶ್ರೂಗೆ ದಶುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಕುರ ದೇವನ ರಿಹ್ಲಾಗ ಕೊಳುಮಡುಲುಗೆ ರಿಹ್ಲಾಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ನ್ಯೂ ಮಾಹಮಿಯಂ ಆಸ್ಫಾ ವನಿಕೊ ತಿಯಬೇಫುನ್ನ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂ ಮಿಬದ್ದಲ್ ಕೊಲ್ಲನಿ ಮಿರೇಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ರಿಹ್ಲಾಗ ತಾ ಅತೊಳಗೆ ಕೊಳು ಮಡುಲುಗೆ ವರಗ್ಗಿನ ರರಸುಗ ವರಗ್ಗಿನ ವಗುತೆಗ ದೀನುಗೆ ದರುಸ್ತ ದಿನು ಮಫಹು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ನಿಮ್ಮುಗೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ಫಹುಗೆ ದರುಸ್ ದೇವೇರೆ ಹಮೆ ಯಾಕು ಮಿರೇವೆಸ್ ಫಾ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇನುವ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಕಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ವಗುತುಂ ದೂರ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗೆ ಅಮಿಲ್ಲೆ FM ರೇಡಿಯೋ ಚಾನೆಲಕುಂ ಎಟೋಲ್ ರೇಡಿಯೋ ಲೈವ್ ಕುರಮುಂ ಗೆಂದವಾನೆ ವಾಹಕ ಎಹಂ ವೀಮಾ ಮಿ ದಂಡಿ ಒಳಗ ಎಫರಾತಂ ಹಮ ವರಂ ಹೂನು ಮರ್ಹಬಾಯಕ ಹಿತುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಿಗೆ ಶುಕುರು ಅರಿಸ್ಕುರ ಹಮೆ ಫದ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಮಸಕ್ಕತುಗ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಎಹಿ ತರಿಕಮೆ ದೀಫಾವ ತಾ ಅತೊಳಗೆ ನುಹನು ಗಿನಗುಣ ರೈತುನಶ ಖಾಸಕೋ ವೇಮಂಡುಗೆ ಲೊಬೆತಿ ರೈತುನ್ನ ಮಿ ದಂಡಿ ಒಳಗ ಶುಕುರು ಅದಾಕುರ ಲೊಬೆತಿ ಅಖುನ್ನ ಉಖ್ತುನ್ನೆ ಮಿಯದು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ದುನಿಯೆ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ವರಗಿನ ಆಫೀಸ್ ತಕ ವಜಾರಾ ತಕ ಮುಅಸ್ಸಸಾ ತಕ ಇಮಾರಾ ತಕ ಮಿಷನರೀಸ್ ತಕ ಅದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ತಂ ಉಫೆದಿಫಾವೆ ಮಿ ಹುರಿಹಾ ಗಿನ ಗುಣ ತಂತನ ಜಮಾಯತ್ ತಕ ಜಮಿಯಾ ತಕ ಕಂಕಂ ಉಫೆದಿಫಾ ವೀರುಗವೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗೆ ತೆರೇಗ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಎಚ್ಚೇತಕೆ ನುವತ ಕೊಮ್ಮೆವೆಸ್ ಕಂಕಮೆಂ ಹಮನುವಗಿಂ ಉಳೆ ಕಮುಗೆ ಶಕುವಾ ಇವೆ ಮುಂದೆ ಎಹೆಂ ಗೊತಕ ಬುನಾನಮ ತಿಯಬೇಫುನು ದಾದೆ ಗಿನಾನ್ ತಿಯ ಡುವಸ್ಸವ ಹಗ್ಗು ನುಲಿಬಿಗೆಂ ಉಳೆ ಕಮುಗೆ ವಾಹಕತಕೆಂ ಇವೆ ಮುಂದೆ ಹಗ್ಗು ಮದುವೆಗೆಂ ಉಳೆ ಕಮುಗೆ ವಾಹಕತಕೆಂ ಇವೆ ಮುಂದೆ ಎಹೆಂ ಗೊತಕ ಬುನಾನಮ ಹಗ್ಗು ಹೋದಾ ದಿನುಮ ಹೋದುಮುಗೆ ವಾಹಕತಕೆ ಮಾ ಬಾರು ಲಾಫಾ ದೆಕೆವ ಮುಂದೆ ಎಹೆಂ ನಮಸ್ ಮೀಗೆ ಕುರಿಗೆ ಇನ್ಸಾನಿಯತಕಿ ಎ ಇನ್ಸಾನಿಯತುಗೆ ತಾರೀಖ್ಗ ದಾ ತಾ ಅಬದ ನುವತ ದಾಯಿಮ ಎಬಾಮಿಹುಂ ಹಗ್ಗುತ ಲಿಬುಮುಂ ಮಹರೂಮ್ ಮೆಫಾವ ಜಮಾನ್ ತಕೆ ನು ಇನ್ಸಾನಿ ತಾರೀಹ ಬಲಾ ರುಗ ಎಬಾಮಿಹುನ್ನ
أباميونغ ديريولمغ مجتمع تكون حقوتا ليفاوا زمان تبس أسفابي نواتا حقوتا إيج إم فريها مغتغا لبا ديفون إكشيغن وا زمان تكي دكفابي إي زمان تكي إنساني تاريخ هكذا قتون إسلامي رسالة إسلامي شريعة إنسانونغ تريغا فتوري إيان عمل كرمون ديا زمان توغا ميادوس دنياغا مي شريعة عمل كرا مي شريعة كي أصول تن هفاتا مادان توغا مي حقوتا اللي بدويلي إيهن هريهاتنا كفر بدو كوميكس أرغون منجي مي بدو اندغو نوتا أرغون مننا كورمتي فاوا مي بدو شكوا توغي حلو كمغاوني إسلام دين كمواتي edinugge aliga alugon men ada kuranje hagguta ki koba kama adi konkon farayta kan ada kuranje hagguta ketto alugon men nan huri balala denegatu mattaka mire alugon menge mawdu ekkamuga kandala fami wani hagguta ekiki faraytoge hagguta mi mawduga tabe funna درس دفاني فليت الشيخ أحمد سمير بن إبراهيم ورن أدبر كما يكو فليت الشيخ الدنوى فليت الشيخ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن دوغي لوبتي مسلم أخنا أختو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا شكنك ميتانغ موضوعة تبيفونا إيواداغم فدان آغونا ميري واحدك مي غستكرا موضوع كي ورا فلا ورا تنوس موضوع اي مولي انسانو اي موضوع كبين بفاوا موضوع كوم ميها كيوس حقوتك لبدن جه هم اهم حقوتن انكايا ادا كودن جه ميه الله سبحانه وتعالى algon men duniye fonuwa fawani tafatu haggutake ada kurmataka tafatu haggutaken ebbe kanebeka libidinu mataka komme insana ku wanjeheni e fardaka hawalu kurayfawa hagguta e fardaka hawalu kurayfawa amanata ege emme heyogotuga ada kodde bayek ada kodde fardaka erun emiha kole mujtamaaki emiha ki Allah subhanahu wa ta'ala russa wadigem fawa mihe kamuga wane adi e mujtamaaki Allah subhanahu wa ta'ala ge ogawan takamuge sawbun ekalang rahmata barakatuge rodi ohetane kamuga wane algonmege vishnu bahatan jeheni fahareggaves tima libiden jehe haggutoge wahaka ekani dakkaka no hagguta tima libide fadan tima anakayattaka ada kuran jehe haggutake wakam ves tima gabul kuran jehene evves halegga abada abadu timanne libfawa haggege wahaka timanne libiden jehe haggege wahaka dakkamun dairu tima ada kuran jehe hagguta handanna talagen wa ade shakkenne emme furatama algon men hagguge wahaka dakkairu emme furatama algon men ada kuran jehe emme bodu haggaki algon men naki Allah subhanahu wa ta'ala duniye fonuwa fawa ekalange alun kamuga wi hindu ekalange alutakun ada kuranche hagguta mi hagguta ki waragina ehame baawar haggutak ehe names mige terem bayen haggutaka ishara kollafa awgon kuriye dana ade shakkennen emme furtama awgon men ada kuranche haggaki Allah subhanahu wa ta'ala ya ikhlas terive
ekalaangen aluwetiumuge haggo algon men furtama gabul kuran jeheni algon men neki netumuge tereng Allah subhanahu wa ta'ala wujuda gennawa ekalaange emmeha niyumettan algon men maccan ossawa fawa ekalaange alunka ekan algon men handanko ekalaangen haggo shukuru ada kurmaki alunge maccawa hagge ehen nunkam gawanama e alunnaki bimuga nikametikan libigenwa bayekam gawane e alunnaki ukhrawi hayatuga wes nikametikan libigenwa bayekam gawane Allah subhanahu wa ta'ala kayt Qur'an ga wahi kurabani wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din ebami hunna amuru wigen nuwe Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas teri kamayako alkon kuram menuwi ekalaange din khalas kuram menuwi shirukon ekkibawe Allah subhanahu wa ta'ala alwatiuma numi nuni ebami hunnan amuru wegen nuwe ebami hunge huriha amalaka ebami hunge huriha harakataka ebami hun dakka huriha wahakeka ebami hun qura komme kamegga Allah subhanahu wa ta'ala alwatiuma menuwi ebami hunnan amuru wegen nuwe mikan gabul kura miha enage muli haya enage huriha visnume enage huriha mudale enage huriha wagute e ilaha qurban kuran jeheka ena dannane ene ki alekkan ena qabul qurane e alu miha vedi farata kiyaman teriwan jehekan qabul quran rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi haggu bayan kurwa muad ibn jabal radiyallahu anhu hadis kurbi hal tadri ma haqqullah ala ibadihi kalefana engi wada gannawa he Allah subhanahu wa ta'ala taka ada kuran jehe haggota ki kobato ekalaange alun ekalaange taka ada kuran jehe hagga ki kobakan kalefana engi wada gannawa to muad ibn jabal radiyallahu anhu dennawi qultu Allah wa rasuluhu a'lam timan dennawi me Allah ha ekalaange rasulay muladden odi gannawani ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurave حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ekalaange alutakum gamachwa haggaki Allah subhanahu wa ta'ala ettaka ekalaange alutakum ada kuranje haggaki ekalaangen hame ekeni alukon kurme ekalaange ekkawanta kurme huriha kameggaves ekalaange ekkawanta kurme wala yushriku bihi shay'a adi evves haysiyatakum evves sifaykum ekalaange evves farate shariku nukurme ekalaange ebbes farate baavri nukurme e fahuga irikolaka fahu tankolaka wadaagam fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalu kurvi ya muad ibn jabal e muad ibn jabal qultu labbayka ya rasul allah labbayka wa sa'dayk timan denne allah rasulay timan ijabati fime قال هل تدري ما حق الله ما حق العباد على الله kale fana engi wadagan namato Allah subhanahu wa ta'ala ge maccawa alatokunge hagga ki kobak ehindu timan dennewime Allah e kalanga rasula molad den wada gannwani Allah e molad den wadi gannwani adi e kalanga rasula molad den wada gannawe ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabi hal tadri ma haqqul ibadi ala Allah idha fa'aluhu manai ebamihu Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kofikamuga wanama Allah subhanahu wa ta'ala ge maccawa haggaki ko bakan kale fan engi wada gannawa e haggu bayan kurawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani haqqul ibadi ala Allah alla yu'adhibahu Allah subhanahu wa ta'ala ge maccawa haggaki ebamihun Allah subhanahu wa ta'ala shirku nukurakam ga wanama e kalange ebamihun nan azabun devume shirukaki eha nurakka teri kame tauhidaki waram matirwegum wa kame miha ge mule haya miha ge huriha alukame miha ge huriha vishnume ena ge huriha mudale Allah subhanahu wa ta'ala kiyamanteri ko ekalaange taka khalas ko fikum ga wanama emihe ki Allah subhanahu wa ta'ala ge azabun salam wa famihe ehen names evves haysiyatakum ekalaange shiru ko fa wa kum ga wanama emihe ki gelluma halaka kurmatu wana mihe emihe ki narakaga daima demi onnana mi ikhlas tirikama tedurikama behegotu aratokun ekalaange hadurata sidawe
ekalaange hadrata tedwari kama ikhlas riwan jehene kama behegatun ibn al-qayyim al-jawzi rahimahullah widalu fawe wa hiya manzilatul qawm al-a'zam ay emme ma mativeri qawmuge manzile daraja emme ma mativeri mihunge sife ekalaange taka tedwariwe ikhlas riumak alladhi minha tansha'u jami'u manazil as-salikin ay magakun tanakun emmeha heo mihunge feshume watane emmeha rangalegge feshum watanaki ikhlas terikame wat tariqul aqwam ay emme sida wegen wa tedumage alladhi man lam yasri alayhi fahuwa min al munqati'in al halikin ay emagegga nugosse komme miheke gelluma halaka kurmatilana miheke ege sawbunne imanuga ahulwarinna nifauga ahulwarin sabitu woni miha ikhlas ter nuwima eneki munafiqeke miha ikhlas ter wejjekam gawanama ei imanu ahulwariyeke wasukkanul jinani min ahli an-niran ege sawbunne naraka ahulwarinna suwaruge ahulwarin wakiwani allah subhanahu wa ta'ala ikhlas terwe ekalaange emihige haya qurban ko femihake suwaruge ahulwariyeke adi ekalaange uredi emihige nifaakum faaluko fe komme mihake naraka ahulwariyeke vidalwani ade shakkenne ikhlas terkamaki eha mativeri daraje lifawa kame algon men ada kuranje anen haggake allah subhanahu wa ta'ala komme halate gaves algon men ge halu denawadigen wakan qabul kuro algon men kiteme wara forwagen sidrun kame kurikam ga vi names duniyege lotaka sidrun waga kame kurikam ga vi names allah subhanahu wa ta'ala hangudoga matin ekalaange arshi matin algon men namedu ballawa wadigen wakan qabul kuran jehe ege sawbun insana abada abadu hegotuga hunnani ekamuge sawbun insana fahish kantataka munkaratakum durwe rakkatere hunnani ei enen allah subhanahu wa ta'ala fenna gotuga ene kamani qabul koffa timannen allah ta'ala nufanu kamuga vi names ekalange tima deke denodigen wakam ena yaqin kurati sirru gavies faalu gavies ena hewamale nukure allah subhanahu wa ta'ala keetu qur'anu ge tan ayatega insana ge halat denawdigen wakan bayan kurwa fe ikalange wahi kurwi wa huwa ma'akum aynama kuntum tibamihum vi kommetanega tibamihum nako ikalange wodigen we tibamihum vi kommetanega ikalange ilmu fulwe ikalange hangodugo matiga arushiga matiga wodigen wahindo ikalange ilmu fulu nuwa evvestane mi kainatuge evvestanega nuwe ehen ayatega wahi kurwi وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء أدي الله إبس كم سير نوى أردتكا بمجاوا إبس كم إكلانجي وانهنا وجن نوى مي عقيدة ألقم من ورد رنگلا هرلا بنجه إبس ميهكا فيلاجي إبس تنجا سيرون أنديريجا كم كوريكم غابينا مس kainatuge wari ilaho e horiha kame balla wadigen nawa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawi ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha tibawi kommetanega allah taqwa riwas tiba komme halate gavies ekane vies tanegga foroifa huttas tanegga wanghanaefa huttas falurehegga huttas komme tanegga huttas tiba allah taqwa riwas mi aqida algon men terega balika shivima algon men terega faafeki wara kude chekkamuga wani faafa kurumaki faahish kantattakan aragatumaki waran aadaya kamekkamuga algon men terega yufawani mi aqida algon menge muslimun terega balika shefawat mi aqida harla fawa muslim ummategga emihum balahattaaka polihunne dandiburi faagan tibeka nujhen emihum balahattaakan abadu rashtarega saakaluga polihun duwwaka nujhen ehni allahun iman wa ikhlas teri ala allah subhanahu wa ta'ala hangudugo matiga arshi matiga ene balla wadigam wakan ena abada qabul kure ehindu ena allah subhanahu wa ta'ala ladwetiwe ekalaange niumattakagen ekalaange bimuga ekalaange ureden insana ladwetiwe ehinduga ena allah subhanahu wa ta'ala amru fuluga sabitu hure rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kanunga zamanuga mi aqida harla fe zamanuga ebe fulunge vishnu huri mifada gotaka evves kamek ebe fulunaka kudakam ekkamuga nuwe heyokam ekkamuga vies eche kudakam ekkamuga nudeke hama ehme nubakam ekkamuga vi names
evves kamaki ebe fulun kudakam ekamga deke kamennu miedu algon mennaka nubavegenne waki bodu kamenne huriha kame sagun men terega kuda konkametta kuda nuwani mihun merunge aada kam ekamga vejje mihunge mudalan erunge aada kam ekamga vejje zine kurma fahish amalta hingun ei aada kam ekamga vejje mihun engun kamga ves negun kamga ve names ei masren nun kamga medu algon mujtamoga dekem fasha es zamanegga algon menge divehi rajyege rashegga mihako marale vijje bunekamaga wanama muli divehi rajye ko namankamaga teredde ere ganduga algon men nidani warab birun tibege ei rajyege rashegga mihako marale fawat miedu ahara ko etam mehu maraleve duwalo ko etabega katar wele etabega mudala gellunge bedeve ehen namas algon mege muslim darina ei ebbes kamekkamuga medu nudeke balla rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabe kalun tereng sahabe ko vidalwani anas ibn malik radiyallahu anhu vidalwani innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum min ash-shar tibamihun kongule amalutake ve ei tibamihun ge sekunde ga tibamihun ge vishtumuga istattaka waras kudi kantatta gotuga tibamihun kongule kantattake kunna na'udduhu ala ahdi rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat timanna me ekanka kiriti rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga bodati hala quranin fahish kantattamuga dekun kantatta medo tibamihun terega istatte warhe deke mundani ei e zamanuge aqida e zamanuga anas ibn malik radiyallahu anhu vidalwani tabiin gaatuge wahak tabiin zamanuge wahake vidalwani medo algon men halake kobate befruna mukhado kurave vidalwani timanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge zamanuga hala qurani bodati fahish bodati munkara takkamuga dekun kantatta medo tibamihun dekamun tidani kuda istatte gotuge adi algon men hala medo kobato medo anas ibn malik radiyallahu anhu duniyage mihar dekodagam finama kige to vidalwani ebe fulum vidalwani timanna menge terega fahish kantatta nuba kantatta faha kureva hutte medo kale muslimun ne kya ngole mihun terega fahish kamen nete huriha kamaki hudda kantatta kamuga dekigen bawalai fote fonu vi rasule okkam kalemen dannakam ahar menaka gabol nukure eha buna hisaban algon men halu algon men ummatuge bay farudun halu medo wani gossa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani mi managa mu'minu mihaya fahish kantatta warab bodukam ekkamuga wane faafe kudakam ekkamuga nudekene kidemme kuda faafe ves ena dekeni ena halakuwe ena eya virige hinga adanu bodukam ekkamuga ehen names nifauge ahulwari kafaru emihun kura fahish kantatta ei evves halaga bodukam ekkamuga nudekene rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه هم كشور إيمان وميها مؤمن ميها أين كروي فافا أين دكني وتم وفان فربد الدرجة إن فدانه دم وتي دانه هنا بومش ماتين نتالعن فربد الدرجة إشين دنه ميه فدان أين فافا كسبون أين دنيا كهلاكو هنجا دانه كم أين دكيه إهن نمس وإن الفاجر fahish miha nuba miha ena kura fafata dekeni yara dhunubahu kadhubabin marra ala anfih ena dekeni ena kura fafai nefetu kuriga burali messe fadane evves echennungai wakkan kurun evves kamennungai zine kurun evves kamennungai mihunge hattara katta gellundirun evves kamennungai kiyeneka enage majelekkamga hadafawani mihira bodati fahish kantatta nikkuriga nefet kuriga messen ishinima mihin adali me diye hisabun ewaru kudi kantattakamuga fajiru fahish miha nikankan deke mundani lemveriya vidalwani idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqib ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب vidalwani إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت تبا تنك إكني وجد وهكم غوانما نوت ريكم غوانا نبناسي أهرم مهري إكني ولكن قل لهنكم بناسي علي رقيب أهرم بلوا فرات وديكم بناسي تما كم تنك هوتس تما كوتري كدور لبيس كوتري بوكني فيس إكني تنك غوندرك هوتس فالورك هوتس دنار تمن إكني كنون مهري كائنات كبر إله هنغود مت تبا بلا وديكم واكن دناسي
فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب بناشي تمنى بلوا فرات واكن دناشي إفراتك سرهم إبس كم نكرينه ولا تحسبن الله يغفل ساعة أدي هين قرآن فارق بس إم سكوندن إم وقت كولك جاوس الله سبحانه وتعالى تبا كرا كما غافل وديكن نوانه إبس حالتك إبس هندو كولك ألونج عمل عمدوغا إكلانج غافل وديكن نوانه كمغا تبا هين قراشة إكلانج سرهم وانهنا إبس ثنيجا إبس كم كروينه كم تبا هين قراشة ولا أنما تخفي عليه يغيبو سرهم كرا إبس كم إكلانج غيبوه فروينه كم تبا هين قراشة إمها مسلم أخونه إمها مسلم زوانونه مي أمرتكي أقولن ويستن جه كندتا كيتا كندتو كيتا ميهونغ هترا كتتو أقولن من ترين باي بيفلون جلون ديفا واني كيتا كندتو سيدرون كوريفا واني إهن نمس يوم إذن تعرضون لا تخفى منكم خافية تبا ميهن إدوغا الله سبحانه وتعالى حضرة هشار إدوغا لا تخفى منكم خافية إن سيدرون كفاوا إبس كم سيدرون وانكم دنن جهنه كم كم كيفس إفتوغا ليفا وانت ألغون من ميدو دنيا كتبيروغا ميكان كان هندانكو ميهوريها فافتك فوهيجين الله سبحانه وتعالى حضرة ديومتكا أزوم كانالن جه تيما كورا كم حالتكا دنان الله سبحانه وتعالى دنواديگن واكن قبول كورن جه وكن كورا ميها ميهنگ موداگن ميها هنگودو متين الله تعالى بلا وديگن واكن قبول كورن جه مستواتكدي بينن كورا ميها إكن دنن جه ميهنگ حتى ميهنگ كట్ట ಗೆಲ್ಲುಂದೆ ميها ميكن قبول كورن جه ميهنگ گدورن ارا ميهون إكن قبول كورن جه دور تالوديس بوكي نيواليس إكن تنگا هوتس رب العالمين الله سبحانه وتعالى أرشي متين تبا بلا وديگن واكن قبول كورن جه مي الله ألغون من أدا كورن جه حق الله أدا كورن جه حق تباور بهر إهن نمس ألغون من حق تبار جينكمايكو أنكاوس إهن دماغكم ألغون جهلا إفوق ألغون من أدا كورن جه حقو كتيرك إم ماتوري حقين أدا كورن جه فراتك ألغون من تدموك دكو متكا ألغون من قات فونون ما نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدوغا أدا كورن جه حقوتا إم فرتمانا تدور إيمانكم إن نبي صلى الله عليه وسلم إيمان وان جه تدور لوبكم إن نبي صلى الله عليه وسلم لوبي وان جه أدي تدوري كما كا إكوغا إخلاص تري كما إكوغا إن نبي صلى الله عليه وسلم كيمن تري وان جه تماغ هوريها كميغا تماغ ديولوما تماغ حركاتكا تماغ بويما تماغ ندما تماغ كيوما هوريها كميغا نمونا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم كمغا بلنجه أدي إكليك فانغ دفاع ہوگا إكليك فانغ شريعت کو دفاع ہوگا إكليك فانغ گنستر إكليك فانغ سنت کو دفاع ہوگا كورن جه كم كم كورمن ميه کو تيارا هنن جه گوالے وچ كم ہندگا تماغ جانا تماغ مالون غربا بم تيارا كم ميه کو هنن جه مي ألغون من نبي صلى الله عليه وسلم أدا كورن جه باين حقو إيه نبي صلى الله عليه وسلم احترام كورن جه إيه نبي صلى الله عليه وسلم الصلوات جنا كيون جه أي الله سبحانه وتعالى ألغون من أمر كرفافا ماتوريغن وا أمر ألغون ميفا درس توغاوس رسول الله صلى الله عليه وسلم ಗೆ ನಂಫುಳು ಗಣವೆ ಹಿಂದುಗಾ ಅಡುವಹ ಮೇಹುಂ ಏಕಲೆ ಫಾಣ ಸಲವಾತ್ ಕಿಯೊಮಕಿ ಒಯ್ ಕಮೆ ಎಯ್ ಎದವಿಗಂ ವಾ ಕಮೆ ಅದಿ ಕೆತ್ತ ಎಯ್ ಮುಸ್ತಹಬ್ ವಗಂ ವಾ ಕಮೆ එහෙම වීම මිෆද මජ්ලිස් තෝගාවස් මෑන් නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ වාහක zikr කරවේ හිඳු ඒ නබියා සලවාත් කියෝම තියෙම කරුණ වසිය කර අගොන මිබෑවස් දෝකල්ලාහ අනෙක්කා එහෙන් දිමාලකන් අගොන මෙන් ජහිලා අගොන මෙන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා අදා කරන් ජේ හග්ගෝගේ වාහක අබදාබ දෙක්කේ සාගොන මෙන්නක ඒ මවුදු ෆුරිහම නුකරවේ හැම යායකෝ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kurun je haggo ge wahaka algon me mulu umuruga dekkes algon naka e furiha me nukurwe algon din jehilani algon netum ge tere wujuda gennevi Allah subhanahu wa ta'ala e fahuga insana ge nasu demige insana wujudan awmuga sawbekumga Allah subhanahu wa ta'ala lavwa fawani insana ge member fa e member fa nataka algon men ada kurun je warabodati haggutake bhore Allah subhanahu wa ta'ala ekama algon menna wani wasiya kurawwa kitu Qur'an Allah ta'ala wahi kurawani
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا كذا ورس كلام نيا كندلو وافوني إكلام نوم فراتكن ألوكن نكرما أدي ما بفان إحسان تريوما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إيجتري ميهك نوتا دميو تبا غاتوغا مسكولي حالا غوسيكمغا وانما فلا تقل لهما أف إميهن هارودم واهكنو دكاش إميهن أف وس نبناش كيتم كودا بهن نمس إميهن دمالا نبناش ولا تنهرهما أدي إميهن كرمتيغا هارودم واهك دكانو هداش وقل لهما قولا كريما أدي ريويتوكم وا أدبايكم ما بهم إميهن مخاطب قراش واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أدي إميهن كرمتيغا نكمتكمغ فيها تيركولاش وقل رب ارحمهما أدي بناشي هدوا بدكرس كلاكوي ميلا كودكوجكمغا ويدوه بلا بدكوري كمتكا إدميهن رحمة اللوافا مي وصيتكي مول إنسانية الله تعالى كرواه وصيت إكلام وحي كروي ووصينا الإنسان بوالديه تمن رسكلام إنسان وصية كروي مي إيه نجي مام بفان إحسان تريو أقول من ترى جبس ميهكا أوليفا وانا كمان نو كيف يجن تو مام بفان إحسان تريوان جهني كي تو قرآنوكا إيه ماما وين ورا كفوا وين ورا وندقولا كفوا وندقولا داري فرطكا هيدا كفوا واكن تحمل كفوا واكن بيان كروا فوي أي ألغون من إكم بيان كديكا ميهنا دليل دكان جه كمنو ألغون من نعم ألغون من كمان ألغون من كبافع دارين ناقين ولا كي ورا رانغالا فينه ماما داري فلا كم بالي وينو فهوكا حقيقة تقابس ماما بالي ماما كي صحة سلامة هوري ميه إيه نامس ماما باليج ماما كيفه چنك ماما كبوه چنك ماما كنديدة نقطنك إيه وندو كلوكا نوا مستوه بالي ميه قطوكا تحملكو ماما وفلا إيه فهوكا ويها وقتكي إيه ماما كفرانا نوركا وقت إيه فهوكا إيه داري فلو ماما كي لين كانا دي ماما داري فلو غاغا فيرما بابا داري فلو تكا هوريها أچواني هودا ديفا تيوه فلو إحساس كروا ألغون من دنيا غامو كوريغا ألغون من استقبالوغا مولي گيك کو تياروه گيگا کوٹريالا فاهانا هدا رنگلا تياركو بازاروغا هورنموري اگبوڑ اچے شيمپكا سابونيكا هوريها اچ درفلٹكا گے جماكوف كوم مچس خاصچ اندوس خاصفا خاص کوٹريگا عزتا شرفگا مقاموگا اے درفل وڈوا درفل هوريها گوتكون اهي تريوه اوگا تريوه ممگه ندي اے درفلٹكا نگالي ممگه آرامو اے درفلٹكا نگالي اے نمس හිතාම කරන්ජේ කමකි දුවස්ත වේතිව මුංගොස් දරිෆුලුග අෆ්ෆාග බාරු ජෙහෙ දුවහු කීතු කුර්ආනුග මම්ම ෆාන ඉහ්සාන් තරුමෂ එමිහුන් කුර්මතිග අන්නු නෙගුමෂ ෆානු හිල්ලුමෂ අඩුගත නුකුරුම අමුරු කුරවා ෆවායරු එ මම්මයා බප්පගේ කුර්මතිග මීහාගේ අම්මච්චන් අරා මීහාගේ ෆෑමච්චන් අරා මීහාගේ අඩුමච්චන් අරා ඒනගේ අදබා ඛිලාෆුවේ ඒනකි වියානුදා මිහෙක්කමග මිස්තකුණ දක්කම දාකම හිතාම හොරි කම komme mihekavs komme kujjakavs enevre kuda kujjakage enege mammaya enege bappa ulege fennane algon men kuda doho algon men nagemes e mammaya bappa egotavani ulefa bappe komme faseh weema kanu bappa doni faruga mahaddaniki bappa komme qura hiwa kamaka wati no kanfoluga finani eh names tiba ettaka ti dariflu ettaka bappa qura kurbange emme fon as mam muskuli hala diyama bappa muskuli hala diyama algon demme miki dariful wadwa foti gege mizzetri maqamuge hitama kuranje kamake bappa muskuli hala diyama mamma muskuli hala diyama mamma babwa foti gego emriti kottari gato nune engeto mamma ella foti saanchen alafa beruge mamma tahiru qur'ana mihe kunete mamme kaandene mihe kunete emme bodan ihsan teri wa mihaves beru kare ko mihugenes mamma hawalu kurani suwalaki algon men kudadu hoga algon men balang hawalu kuri beru karek mihu genesato algon men rom ferima algon men hadikame kurima algon men silima algon men dovwan
algon rom feri mam malanda tibito eko medu kita man to kita bafando tibi tanta illa leifa emihunna kaan dene bondere miheku netifa emihun gege ga tibi me bod balaka musibata ga wegen goni kitam mihun to janawarna kaan de natak echihala vellane kitam mihun to darifula ebunima ijaba dene miheku nuwe e mamme oti illa leifa ekamako e mamma kiha asare qur'an to mamma ge hita kiha asare qur'an to bappa ge hita kiha asare qur'an to algon nador haggo swaha ge dakka lima muskuli furaga mihun algon mengaga baddani timannage darifulu mihen timannen hadafiye gulafe bunani mihenne hadani kiha hitam hori kametto emmeha muslima ahunna ukhtunne mi asaru membe fan kurumun eda e asaru ihsas kurweni algon mege mihaka e asaru kurun jehunima duniyega emihege membe fan nukiyamanteriwe e hiti natijaga membe fan e hituga jessafe ekkum ga wanama algon mege darin algon men nama degota kanta kura duho algon mege hitan e asar quran algon mege darin algon atuga hifafa illa lane ekani tantanga onnan jehene ekani werikan ihsas kurwanima den himmachan annane timannage mamme adimaya timanne hemmuni duhuga timange mamme ko fana asar timannage bappe adimaya timanne hemmuni duhuga bappe ko fana asar eduhu gaburustane gos mamma nagaga firman beenum wane bappa nagagen bappa gaga firman beenum wane eh names eduhu firma ka mamma ennek firma ka bappa ennek e mamma ya bappa wani nikameti haluga duniya do koffa duniyage senen hul nikametika ukhrawe hayatuga senen hul nikametika maadiga wahaken nudekkekas algona hiwani kombe frog isas kurene kamughori nurakka kama kamughori boduka algona men hituga jehe med manzart eta geegga eta tanegga e man etibi illa lafa hospitaluga gulali me bunani mauluma sahib kol ne bunani en ahar dos vejje balanas tibeti hospital dukol lafa en ahar wande hospital balanas emihunga bafang emihunga daring eba tibbe hingama jo majaluge olani ekam hospital ga bala annana miheku netifa hospital ne ellala nukari feti hospital ga batibba koba temihunga ma algon men bali duga algon men gowangen gos hospital la fas gega tibito nuneke nuka anubayoluni nunida oluni huriya waguten huriya mudalen e darinattaka rajyen farwa nukuroni goyagen india addi india nukuroni goyagen america addi bangkok addi anettanaka addi dara vikune komme gote bes darifulattaka mase kurundi membe fan kobado darimmet hitam horikame shakkennek eg ago algon men khiyana tere vejjikum gawanama waran hitiwan ehem wima komme mihako e haggo membe fan attaka ada ko denje rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwal kurvi abdullah mas'ud radiyallahu anhu vidalwani ayyul amali ahabbu ila allah imme he amalaki kobato ehindu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurvi as-salatu li waqtiha namadu waqtuga ada kurme qultu thumma ayyu danti man danne me den kon kametto qala birrul walidain hadith kurvi membe fan ihsan tari ume qultu thumma ayyu timan danne me den kon kametto hadith kurvi al jihad fi sabilillah allahumma wa jihad kurum allah ada kurun je haggu kam emme muhim haggu kam gawa e kalangen aloitum haggu kam ga namada fahuga e kalang mawga jihad kum bures iskan devwa fawani membe fan ihsan tari uma e jihad by far asabe kurungas dannawani timanna kale fana ko jihad dambenume ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani awalida ka hayy tibaga membe fan duniyege tibihe aayeke denne hadis kurawani fa fihi ma bajahid emihun gatak gos jihad kurase emihun na hekon hitamu emihun ihsan teri wase ei jihad ga maidanek ekam kitam mihun to e maidan atuga jehi e maidanu ga failure wani kitam mihun to suwaruge danu fursat libi e fursatuge beenun bekar gotuga dukolla foni ade shakkennek algon men komme miheko mi fursatuge beenun hegotuga hifanje membe fani ihsan terumgo sobun algon men komme mihekos suwaruge mativeri daraitaka danje salafu salihun giterin beflok vidalu wani edduga abu hurairah radiyallahu anhu fani wadage miheko enek bappe ko dat faqala man hadha alladhi yamshi khalfak mi kalege fahatum mideni kaku he suwal kure ena denni timenna bappe timenna fahatun eda ehinda abu hurairah radiyallahu anhu vidalu wani akhta'ta al-haqqa wa lam tuwafiq as-sunnah tiba hegotuga haggu ada nukuramwe rangalaka nune kandatti gurik
adi sunnata khilafare kanta tikuri la tamshi bayna yaday abik tibage bappage kurimatin nuhingash walakin imshi khalfahu aw an yaminih ehenekkan wappage fahatun hingashe nuni kana faratu hingashe wala tadaw ahadan yaqta baynaka wa baynah tibaya bappe ade tereng evves mihako horos kurenu deshe wala ta'khud irqan ay lahman mukhtalitan bi admin nadara ilayhi abuk tibage bappa kama jilihuga sufra matiga balala fi maskolaka balala fi kaichaka tiba an nudikurash bappe chen negumu kuriga e tiba nunagash fala allahu qad ishtaha ehni bappa faharega e kahi fainda bappa echchege shawwarekuma ko balala fi am bappa ge kuriga tiba echen nunagash wala tahid an-nazara ila abik adi bappa ya sida kun hataru kali hamako nubalashe wala taqud hatta yaqud bappa ishinum go kurin tanaka wade nishinnashe wala tanam hatta yanam adi bappa nidumu kuriga nunidash bappe ada kuranje hakku algon men teren kaagoto me de hakku ada kur algon men indana bappa inna gondi kurmeti bappa ge mulmache defana gagam bes evves kamennu algon men ekam ihtirama qadar salafus salihun terego e minbaru mi riwayatum warrangale bank dilulum teregas adaba ihtiram ada kuranje minbaru warar rangala engin hingach hama hemme bappage namu nukiya abu hurayra radiyallahu anhu irshad evaf algon men mamba fange haggotu kaabe gotu wahadakkaro bappage haggavore mamihaga haggo eta guneka iturwegen be tin gunen iturwegen be rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga arihuga mihuga as dennevi ya rasulullah ayyu nasi ahaqqu minni bi husni as-suhbah timanna emme hekon hitamvi kaakatto ehindu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kuravi ummuk tibage mamme emme hekon hitamvi qala thumma man den emme heku dennevi den kaakatto hadis kuravi ummuk tibage mamme anekka dannawani den kaakatto hadis kuravi ummuk tibage mamme den suwalu kuram hadis kuravani abuk tibage wappes tin guna iturwegen ve algonda miyad midakkani islam deenuga anhenuga daraja davwahak kom anghenaki mammege sharaf libmuga nasib allah subhanahu wa taala minbar kurofan mihe ehem vejjiyamu darajaya darumaya sawabu gotu makkama materikama gotu emihege ihsan terumuga mammage darumaya sawabu e anghem mihage matiwerikan bappevore tingunen iturwegen daka mi hadis fulum warrangala sabitu kumfad izzataka kumfad sharafari maqamat ade shakkenne mamma iturwanje saubas algon mennakan olifen nona ei dariflugo tarbiyata dariflottaka undagu ufula undaguluga bappevor ma bodati undagu e mamma ufulafa bappa nukura itakkame e dariflottaka mamma wani koffa ehem vima e darifulu mammen ihsan tari wanje minbaru bappevore iturwegen wani hama hemme e mamba fana timakuna kamege sawbo launate lade annafad evves kame evves dariyako koggen nuwan algon men miyadu fene mamba fan radasuga rangalu ailataka nispeva wara sharafari izzetteri befulun kamuga tibe iruga emihunge darin kura kantattago sobo radasuga mamba fan aguwetti emihun magmochen nikunu nukere manzaru mi fenne munda manzare kiha bodu faafetto ene kuran mamba fan ihsan tena amuru kurwa fawairu emihunki rashuga izzetteri sharafari karamatteri mihun kamuga wihindo tima kura kamege sobo tima araganna fahish kamege sobo timage mamba fan aguwetti mamba fan mihunge lawnen haggumaki kihanu ba kametto rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurwa fawe emme bodadi faafage terege himene kameke inna min akbaril kaba'iri an yal'ana ar-rajulu walidayhi emme bodadi faafage terege himene kameke miha enage mamba fan la'ana dinumaki ehidu denne wono e allah ge rasulaye wa kayfa yal'anu ar-rajulu walidayhi kihinenge enage mamba fan la'ana deni asabe konakanu isni wada nuganna miha ko enage mamba fan la'ana dehe miha ko bune he yetimanage bappe la'ana lavwa fande miha ko bunane yetimanage mamme la'ana lavwa fande ehidu rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani qala yasubbu ar-rajulu aba ar-rajuli fa yasubbu abah miha anekage bappe adimen ecchi goe govima ena bune kalege bappe kiyafa hama hemme
mamma yadi men ecchi goyima fa yasubbu umma mamma yadi men ecchi goy mihum bunani zuwabu ko debasima kallege bappe bunima buna bas maccan ena bunana kallege bappe kallege mamme bunaru ham ege jawab bunan timage mamme kalle mamme kya bunane suwalaki timannage bappe adime launa dini timan amillese ei ege sawbaki time tima anekaga bappe adime bappe nubuni nama tima bappe adime ke nubunis ekamako ei emme bodati faafaage terege himene kameke ekamuga sawbaka tima meduwer wima ehem wima emme ha muslimu darinne algon men kura kamege sawbo algon men kura fahish amalege sawbo algon menge olum hunna gotako algon men buna bahege sawbo algon menge mamba fan hadi muture malamaten ganna evves kamek algon men kura kam gwanama ei boduwegen ba faafe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani inna min akbaril kaba'ir emme bodati faafa terege himene kameke mi henege mamba fan laana dinumaki e laana dinumaki tima anekaga bappe tima anekaga mammen ecchi goyima ege jawabuga aneka timaga mammen ecchi goyima tima e mammen ecchi goyi bappen ecchi goyi mi algon samaluwan jekam emme faseha ruliyasiyam bayko jawabu koram farawe emme faseha en mamme adi mecchi bun ha bunar anekko ege jawabuna kiha no bakametto aneka adi mecchi go ege baduluga evre bodu no bakamen ennani amille miha enege mamme laanallumuga sawbaka befawati e membe fanna ihsan teriwan jehe emih maruma fahugas kiyato ihsan teriwan maruma fahuga emih nottaka heodu akur emih daranja wakam gwanama e ada koddin emihun wasiyete kufa wakam gwanama e wasiyete furiham kur adi ede mihunge ratte rahmet terinna gulum badhe kur bappage rattesse bappa duniye hurujjam e rattesseka gulum badehiko e onna gulum beebuma kiwes bappaya mamme ihsan terum terega himene kame du'a kurumuga maaneki waki khassa kamennu maaneki algon men terega komme ahara ko faro fatiha adagen fatiha kiwa hen kurangonna kame nun ek du'a kurumaki fatiha no fatiha ke bayko hadafawa amilecche rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnatun sabitu achenno adi sabit nuwatanga algon menge sunna jamaatu aqida khilafa sufinge mazhabege bege mazhaba hadafawa fode fatiha fotek ega war saaf ko ewa ke bunafawe eng ibarat ega wani thumma ila arwahi saadatina as-sufiyya den ahar menge sufi ilmurna rahmatullah fande hama yak abdul qadir jilani ga ilahege daraja ega difawe somadu anta faratek kamuga ega sifako fawe somadake ehem farang e farataka beenuwa e farang ehem ebbes faratake ehi terkon beenuwa faratake somat algon men mikeni qul huwallahu ahad allahu samad allah ekkawantai somadu anta faratake allah ekamako wal ghawthu samadani abdul qadir jilani fotuga life boye ehem wima e sifa somadu anta kamuga sifa abdul qadir jilani nisbe ko fawe ehem wima ei shirkuga ibarat ke himene ecche algon men kitem rangalo ecche kamekwa dekige kiyamun dekamuga wi names e fotuga ibara eg zaatuga ei kamuda ecche nunkan sabit kodde eki algon men sabit kuraka ituru wahage dakkan jechenu foen eg zaatuga yoti saaf ko war sida ko fenna fotaki khurafi batil aqida ge mazhaba hedifawa fotek ehem wima membe fana dua kurumaki fatiha kiyo menno ehen names emihunataka emih bahum wes adi kitu qur'an sunnat waradu fa dua names emihunataka he dua kurumaki emihun ihsan terum terega himenekam miha hisab anekka wes dannawan jehni membe fan hagga kiwes e haggoga wahake kiwes algon men dakka kolondane chennune ehen dimalaka anekka wes algon embrila mujtamai salamata rakkaterikama datur qur'ani e mujtamaiga ailata e ailage e fardaku ane fardakan ada kuranje haggo emme hegotuga ada ko egoton ada kuranje emme muhimmu haggaki ailage emme muhimmu magamuga tibe bayaki e ailage mammaya bappakamuga wati e mammaya bappa nuwata ambimiha firimiha ekako anekakan ada kuranje haggota hegotuga ada kurmaki muli mujtama ekko salamatu gasereka datru qur'an sawbe demen firin deterega
loebba kuluna alalun owe komme miho ke mihige wajib ada kurumun dakam gawanama edema firing faratun mujtaman nikuna darinnaki hewlafa salih taqwa awari darinta hekkam gawana ehem wima algonum balalang wajhe komme miho kanaka attaka ada kurun je haggotay kobat ege teren bayen haggo mitanga algon faha kolla emme furtamana Allah subhanahu wa ta'ala ambi mihayen ihtiram ko ambi miha gadar kurmasha ambi miha deke lobeyomasha alalu masha kulunu dinuma angwa fawe rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawi akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa emme iman kam furiho mihunnaki emme akhlaquna gol mihunne wa khiyarukum linisaihim tibami hunge tereng emme heo mihaki tibami hunge ambinnan emme heo mihaki en hadise gasawe inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahlihi emme heo mi emme iman kam furiho mihaki emme akhlaquna gol mihake adi emihege ahulurinna hemihege ambinna emme ogateri mihake iman kam mihege furihama wani emihege ammihaya emiha heoweke ammihaya emiha ogateri weke ehem wima heogoen ede miha ei furihama kurun jehene sife mihe kurdane fassoktu namaz kura enege mudalu sadaga kura zikr tasbih kiya hinduna havir duaat kiya hen namas eneki enege ammihaya nuba ammiha gamachan harukashi mihekam ga vejjanawa eneki heomi henno eneki iman kam furihama faami henno eneki rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuru fula furihama kiyamantari faami henno adi ketta e anghem miha firimiha nukiyamantari ekam ga vi namas e anghem miha heomaga geno mattaka denjehe adabaki wes oga teri kamayako denjehe adabe e yebbe salega anghem miha ani akurmenno rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani innal mar'ata khuliqat min dhil' lan tastaqima laka ala tariqah fa in istamta'ta biha aw biha iwaj anghem miha ofedi fawani kashigada kunne agum nenge adam fan arkari karigana ko anghem miha ofedi fawani karigana ki balko hunnech egota balkom baavage ege mane ki ege ofedumuga huri sifata kar riaya kogge ehen names algon menna ege faada hasil kure vidan emi hunna ke hegotuga ule vidan efada kamen hurikam ga vi names tiba e tedukuram gossikam ga wanama wa in dhahabta tuqimuha kasartaha tedukuram hifafikam ga wanama binda gendane wa kasruha talaquha ege bindan diumaki wariya ahmed gadabano ifada gotaka firihim miha amal kuram farafikam gawanama ege akhir natija ke kavani ge rulu mahmed dio ehem wima oga tirikamaya rahma kulunayako islam kurmattaka mashe kuranjeni faharek gaves aniya kurme tala fulume karibindume muunuga jehume kolufan jehume nek algon men terega miedu firihenun kamaga belewi fawani emiha kuge firimiha kurum ammiha kurmeten baragoda mi gembera nikunani enage ratte rahmatin kare dani ofi heddani ene evs mihenno gengas wanima enage hevikan dakkalam beenumani enage barugadukan dakkalam beenumani ehennuni wazifa ge haysiyatun timaya ki ofi huge manager wima timaya ki sifange izzetri bodu mihaka wima timaya ki war barugada mihaka wima e baru as gega dakkam beenumani ofi huge director ei ge wadaga timai firimiha egota visnan jeheni hanguramage kaayudu miha ilaskaruge honna visnumuga genga sena kaayude gotuga hangurama command kurange command kuram fashafiyam warafase han kaavana ruligen dan warafase han bindagen dane e bindumaki wari kuffa dan jehu ehem wima komme mihako emihe kunna tanage haysiyatugo mase kuranjeni balla rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanguramage maidanuga ei hanguramage kaayudu gega ei firikalu egota komme maidanegga e maidanake kashigam wagota mase kurun gospawan evve salegga tima abode sifegga ek gotakan ulegenne ahilaye kuriyaka nudane ahila hegotuga revigine nuda hama hemme ada kurunje haggen ei em miha kharadukur am miha mache dahivetino ene kandenje ene bondenje ene beenuwa ehini kharawta denje ene innane tanek dakkan je
ei kommehem wes lazim kantata miedo algon menna waraggiran shako ade timanneka rufiya nude timanneka fasa nude timanneka annane evesiche nude mitan aharu tiris aharu salis aharu wejje alen nule balen nule uletene guleniye timanne ule hale timanne ule gote evves haleka baleni ki nune ehen name sei firimiha ulene tanegga ulene gotak nune di khasako miha umur wak hisabaka diyama umurum fastolosar haddihar diyama den demihun hisabun e diyei kudinna megeni mamme bakpagan indegan kan ulani ehen name semihunna kannenge timanne gambak hunnakම timanne firiyak hunnakම ekimihun ekitanga eki goggota ulemundani ekako anekege haggutaka evves halega rakka aterinuwe mihi algon men samalu wanje kame evves halega emihuna denje maaddi evves kamaku adenom ves denje ehiyakun algon men emihun mahrum ko genwa hama ya ko miha alaluma oga terikama kulunayku muamala kurunje anghe miha ke tobiyatuga oga terikama himayata kuluna beenuwa mihe e anghe miha ke tobiye e anghe miha firmiha kiban emboda beenuwani himaya kurma rakka teri kurun kuluna oga terikama alalun ei amiha emme boda beenuwane sifeki hama hemme ambi miha hinhamanu je sifatakum firmiha durwe rakka teri wanje mi waran aadaya kantattakamuga bay befulun hikura vias hagigatuga mikankamaki aila guluma waran muhim kantata misalaka firmiha jahawan sent e sentu ambi miha ma mirus nudufana ene mirus dwa tena jahani ekamako firmiha jaha sentu wan jeheni ambi miha mirus dwach ene kar ule ene mirus dwach lanje jahanje hama hemme la hedum veswan jeheni ambi miha rit hedu ezine terika ambi miha dakkanje ehen nuni nube avastua chillan gega sonima kihinetto ge gule ehem viam ekhala kantabes samalu wanje nuruhe sifata hinghamanudu avasta kulata nifata kankamuga samalu wanje sharui mingana khilaf nuwa halato hama hemme lobi awahaka bunu ewe sokkam algon menterega mi onna gotaki lobi verin ne bunefiyege mane ki kavani kurumuge kuri loberne bunefiyege mane kavani kurumu kuri kavani kuruma fahugai demafiri ei loberne no loberen uleni kavani kurumu kuriga dihaharu baraharu tirisaru lobere ekamako kavani kuruma fahugai loberne no ei demafiri den nona lobe eba die den lobi otiya e lobi onnane kommes en anghena kay den loben otiya e lobi onnane kommes en firhena kay mi algon men terega bay befulun kantan hunna goy ratte he mulungeruga goyagen resorts dani goyagen restaurant dani goyagen maja kuran dani haram befa viru eka hudda nuwairuga e huriha ganden ena wani ganef ehen names sharri gotun hudda wima den anghe miya kalalu menne den anghe miya goyagen restaurant diu menne den anghe miya goyagen resort diu menne maja kuran menne muda diu menne e hisabun lobe diai dema firenda badalwe me non algon men kantak kurun jehen gotki sharri gotun anghem ka firinga tere gonna gulum emme furtum gulumaki kavani gulu e fahuga lobi gulum ufedeni ege kuri ufede gulumaki shariata khilafa ufede gulume e gulumuga lobi ge wahaka ekonek wafatere ku wahaka e dakkani shaytana medurege e shaytana zinateri kodde kame e hiruga shaytana beenum wani e demi hun deterega fahish kantatam ufadda e demi hun munkaratak ara ganuwa e gotun ekonek wafateri wakama dakwa kavani kurma foga den shaytana beenum wani e demi hun wakikuru Allah subhanahu wa ta'ala bayga hayatuga baraka nulevafikumu gawanama e bayako reed dirulume nule baraka Allah subhanahu wa ta'ala lavani emme furutma duhum ferigem ves e aila bina ko fawani e kalang ruhodigamwa gotakkamuga wanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge farapulun asa basfulagawe Amr ibn As radiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suwalu kurabani vidalu itiman as dennevime faqultu ayyun nasi ahabbu ilayka denneyime kalefan emme lobewani kaaku deke hadis kurabi Aisha deke me lobe ekalefan abikamalun Aisha radhiyallahu anha deke emme lobe
hama egotun ekalefan riti nannamu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekalefan amikamanu aisha ya mukhatab kurwa fa ehm riti namakun lobi namakun anghem miha mukhatab kurmaki hama ekkame migotun aish ehen ekalefan kiyawikon aswebe eves agomna libe ituru dalile egotun lobi namek kiyomaki emme rangalo kamekkan edemi hun deterega lobi demigen dana kamek hama hemme geetere kankamuga ehiteri wanje algon menna waran hadikamek angem miha geega kura kamaka ehiteri wanje hijje waran hadikamek tumennage firihem wantakan gelle kame gabul nukoro ekam balla rasulullah sallallahu alaihi wasallam war wakin firihem wantakam huriha sife matwarikam huriha sife lifawa insana kun honnana names eman nabiy sallallahu alaihi wasallam geetere kalefan ameme kamaronna kankamuga ehiterikam for ko devwafa geetere kandattoga ehiterikam kalefan for ko devwafa algon men ma aulakam bodo ehem wima geetere kandattoga geetere anghem kura masekkettoga ehiterikam for ko dinuma kiwes firihenun samalu anje kame ei algon men kura hinwa kamekkamuga wi namas rasulullah sallallahu alaihi wasallam haggutaga behegotun hadis kurwa fawani firhemi ada kurunje haggutaga behegotun hadis kurwa fawani yut'imuha idha ta'im ena kaakam gawanama aneka kaandenji aw miha kaandenji wayaksuha idha iktasa adi ena annonu hodaru aneka ves aw miha ves annonu hodadenje wala yadribu alwajh adi munumatiga jahaga nuwane wala yuqabbih wala yahjur illa fil bayt adi enaya fahish hadiyechi ena adi me kiyaga nuwane adi geega nuni ena gulum kandala nuwane egmaneki ena indegen hore nere beera illa laga nuwane tiebe fulun deke wada gati muto evves mihako marwamun diya wagutuga duniyen dukuramun diya wagutuga amilla kamegge wahaka nuni ginafara dakkati aduwesento duhakus aharenge doni faru hunnane echisa mihin hada rehen adash aharenge muda hunnane echisa mihin hada rehen adash aharenge mita ge hunnane ege mihin hada rehen adash amille kantatto waha gina fara miha marwa kenge jene dek ekom balwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ekade fanuge emme fahunewa duniya dukura bandiya wagutuga ummatan irshad devvi kigeto hadis kurban istawsu bin nisa'i khaira tibamehun anherunna hekon hitash duniya do kurvani muli ummata wasiye kurvani anhunna hekon hitash kumfada ma matiwari akhlaqe geveriyet sallallahu alaihi wasallam duniya do kurman darwes emihunge himayata rakkateri kamattaka ekade fan ummatan irshad devani tibamehun anherunna hekon hitashe ambinna ala oga teriwash hadis kurbi ala wastawsu bin nisa'i khaira mig bay riwayat hajjatul wada khutba gaves rasulullah sallallahu alaihi wasallam farapulun asave islam dinuge muhimma maganu kandatta khulasa kurbi khutba ga irshad devi kandatta terega e ambinna hekon hituma ekade faanu irshad devwa ala wastawsu bin nisa'i khaira emihunna hekon hitashe emihunnaki tibamihun terega tibamihunna ehi termi gotun tibe bayke ehen kame ekamanun kiban tibame hunna milkuge nuwe ekabanun fahish kame bayan wegem fahish kame koffikam gawanama fahjuruhunna fil madaji ekamanun aikon eddan kurun du kollashe wadribuhunna darban ghayra mubarrih adi zakhamnu wafada aniyanu wafada gotaka ekabanu adabu deshe fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila adi ekamanun tibame hunna kiyamanter wejjikum gawanama tibame hunna nete ekabanu gamaccha eves mage ala inna lakum ala nisaikum haqqan hama kasharun tibamihunna ve haggutake tibamihun anhenu tibamihun taka ada kurun jehe wali nisaukum alaykum haqqan hama hemme tibamihun ambinna ada kurun jehe haggutake tibamihun macchave fa haqqukum alayhinna tibamihun taka ada kurun ekabanu macchava haggutake alla yu'tana furushakum man takrahuna wala ya'dhanna fi baytikum liman takrahun ei tibamihun izne kanula tibamihun ge evves mihku waddaga nuwane tibamihun nuruhe mihako tibamihun ge waddaga nuwane anghenu samalu anje kame firimiha nuruhe mihako firimiha hinga manuje mihako firimiha ge ammiha waddaga nuwane ala wa haqquhunna alaykum
أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن أدي تبامهم أدا كرنجي حقك إكملنا إحسان تريومه إكملنا كاندينما إكملنا أنون هودا دينومه مي أدا كرنجي بين حقوت نمس أقول من هتام كرنجي كمكي حقوت ميهن هوري رغا فيرميها أميها بحتافا فراغن دياما أميها فيرميها خيانة تريوات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمبي ميهايا أنهم ميهايا سورو دانه ورف فسيها مگه دكوا دواف حديث كروي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت أنهم ميها فرض فسنماد كفا إذا صلت خمسها فرض فسنماد كفا وصامت شهرها رمضان مرود فافا وحفظت فرجها إبهين عفتر يفا وأطاعت زوجها إنك فرميها كيمن تروجكم غوانما قيل لها دخول الجنة إكبليك بنوينه كمبليك سورك والناس من أي أبواب الجنة شئت سورك كمنا بين دركم سورك والناس سبحان الله كم فد ما تقول نيومة فرض فسنماد كف رمضان مرود فاف إفتر يفا إن فرميها كيمن تروجام سورك أدور كله هنا كم دركم ود ودار نواشه كمناe كم فد عزت تري كمناe توتي إيه نمس إيه أمور فلتك كيمن تريبه فهرجس نو كيمن تريبه نو الله كيمن تريبه أدي كلام أمور كربا فواتي تباغ فيرميها كيمن تريبه كيمن تريكم إمّ ماتي درجة كي سجدة كرو مي رواية هما يكني أقول ميهار مكيم مول رواية هما يكني كيالي ما سيتور وجه كيا كنوجه سجدة إبس ميه كراكم هدينو الله تعالى في وإهن إبس فراتك سجدة كراك هدينو إهنس رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كرواني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إبس ميهك السجدة كرا تمن كذا أمر كروان نما أمبي ميها فيرميها سجدة كران تمن كذا أمر كرويم ميهك سجدة كران استندن كهودا بنما أميها فيرميها سجدة كرام هودويس أي كيمان تريكم عن إمّ ماتي درج دين كونكا متو أميها فيرميها تكا كورن وجهني سجدة كرام هودوي نما بس هودويه أميها فيرميها سجدة كراش شكل نعيب بس ميها كسجدة كراكا إسلام دين هودة نكره إسلام دينه كهامه كده سجدة كرام هودوي الله سبحانه وتعالى هنمس إكان هودوي نما رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور كربيس فيرميها أميها سجدة كر هم أميها فيرميها أدا كرنجي حقك فيرميها قدون تكا إجابة دينو أي كم فدا إدمك إجابة دين كم قبي نمس شرعي نينغنا خلاف نوا كم كمكا إكما كان أميها فيرميها إجابة دين جه أدي فدا كم كا إجابة ندينو مكي أميها كا الله تعالى قلانه أدي ملائكة لعنة حقوان ميه رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروي إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليه لعنته الملائكة حتى تصبح ماني فيرميها إنك أميها إنك كارن ندون أوما غويجكم غوانما إنك ما إجابة ندي إكما غصوبون فيرميها رولياس كن ندافكم غوانما هندم وجو مداندك ملائكة بيكلون أنهم ميه لعنة لهم دعاء كربانه نركّا كيها نركّا كمتّو أقولنا مفنّن ميدو بيفن ودالوني تيري سالي سهر تيرا هار ديها هار وجه إفس قال على من أوقات تريكم نته إفس قال منارك ملائكة بيكرون ميه لعنة لهم دعاء كرون كيها نتّو إنك دنيا كديريولون أدي أكره بيها باج جريوان كم ميه كوس حقّتا دننجي أدي كباتو مي حقّتا أكيد كربا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقوا فواني فيرميها هذا رشوكا هُٹّا سنة روده فمك أنهم ميها مناكم فيرميها إذن أنولا فيرميها رشوكا هذا هُٹّا فيرميها إذن أنولا أنهم ميها روده فمك مناكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروي لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه إبس أنهنك هُدّ وجن نوى حلال وجن نوى إنك فيرميها رشوكا هذا هُٹّا إنك إذن كانولا روده يفو أي سنة رودا
fardu roda hifan jene ehen names sunna roden hifun firimihaage isne kanula hodde nune ei efada gomaka efada kamaka firihimiha gowale wejji hinduga efada gotaka tayyari halatigga emiha hurmatta kurima sagon denne efadan nurakka kamake firihimihaage geya mi hadis kaas fadan firihimihaage geya firihimiha nurhe mihako veddun istandi mana kuraru ena nurhe mihako ena genduga beendu mana kuraruga firihimiha ratuga anhemiha bandafa furage maladani ki kurando anhemiha kandi anhemiha gedoroladi anhemiha lobba kurna ko bala anhemiha hekon hidumattaka muda hodumattaka wazifa anattanaka furage diyama anhemiha firihimiha khiyanat tirwani komfadu nuba mi hetto enek foni ummi degga ena mase kurumdani ehen names anhemiha ena furan diyuma foga firihimiha khiyanat tirwe ehem firihun na ko ulamundani algon men abadu libemunda shakwa emmi mihin kanta hinga timanna dei male fabare timanna dei resort-re gossar mihin nevi mistok memin lolun karno horafa e wahakne kiyadeni kumfada bodu khiyanat to anghem mi haywan la hawla wala quwwata illa billah rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawani thalathatun la tusal anhum qiyamat do mihun aswar nu kurawani timmi emihun dukolle wenege manek rajulun faraqa al jamaa'ah ekaki jamaata wakive jamihe wa asa imamahu adi emihege verimiha uridi jamihe maneke muslimunge jamaata wakive muslimunge verimiha wakive ekherve jamiha ko ei furto miha wa amatun aw abdun abiq adi ale anghene kamuga firhene kamuga wes enega sahib mihaya nuke banterve jamiha famat egotuga maru jamiha muslimunge jamaatu muslimunge bayatun nettige verimiha nuke manterive maru jamiha hama yaayako ale nuwat anghne kamuga firhene kamuga wes enega sahib miha nuke manterive jamiha ane mihaki wamraatun anghenako ghaba anha zawjuha enega firimiha ena duku fadiyama gega bahatta fadiyama qad kafaha maunatu dunya dunyage huriha kange tanawas koddif faasa abur rufi abur mudahid koddif ena amile tantana daka nuje ebeshundora nuje gega bahatta abur diyama kina towani fatabarrajat beran nikme faalwe enega zinatterikam faaluko fala tusal anhum ena nik beran nikme enega zinatterikam faaluko enega iffetterikam nagalani emis mihna qiyamid suwal nukurwen komfada nurakka kametto algon men halat munone mi devaras munone ege hama natta evves kamek ginafar onnan je goto kanno ballo misalaka ange mihage zinetterikama firhem mihage zinetterikama mikamaki demafir ek kone ka ada kurun jehak manaki firhem miha ange me zinetteri wanje ange miha firhem miha zinetteri wanje firhem me firimiha ekam algon men terega mi onna goteki firimiha ofiyad dam wima emme agbodu fatluna gamiha tayya agbodu senta jehage diti kon nalehedigen gos ofiyoga hile anghene kariga foni dakkan tui dakkan ein ofiyoga minna giyangas kuda sotupuri illage macca echennula gege me onnu enega zinetteri kame nek anekkolon amimiha ofiya dam wima fihara kula atura hunnen tafatu faata eki kulage eki saizuge fihi eki tantangala eki saizuge fi khassa kuref eggadi degadi rota dawadu kulela eki tanta eki kula jassage nikumeng agubodu sentu jahangos kontagudo hile firihena gattu idakkam wen anekka ofiyuga mulin ekolu gengas manuma ekko ba t-shirt konde lage ella gega kobato algon menge diriwolo mito allah taala devwa gotek non evsale gehenno ezineterikamaki ammiha zineterikamaki firimiha khaswakam ezineterikena dakkan jehena esihurugena jassen jehena ehen nuniyamu e hodangena gembere nikumage hingadana gossiyam nurakkawan kuriga ekkala buni hen lobe gon dossoruga goyagen saakol burujaha mede henne nu mede mulin hen gotaka mulin huriya kame tafatu ehem wima anghem miha effetteri wanje firhem miha wes ikankam samalu wanje algona anghem miha beran nikunna sifawani
තිබේ වුණ දෙන වඩා ගන්නවාන කන්නේ ખાસක මස්වරි දෙන වඩා නවාන මේ දොරියුකා මීහුන් බුලීග අලුවානේ මහෙ බයිෆර් අමිල්ලෙස් එමස් හදා ෆොර ඒ මස් හදාව මෙහුන් නනි එකි ෆාඩුගේ කුල දවාදුලා දිල්ලේ අලයගන්න ෆාඩු කුලගෙන් දවාදුලා දෙන් දෝෂි හූරාව මූදන් එල්ලාව දෝෂි දමනි වදු දෙමේ වාගතකි දුර්ගා හුන් නැති එක අලයගන්නනි විදා බවලාති අලයගතිම දමම් වෙරීම දේතරේ කො හංජෙන් ඇස් කොරාගෙන් ෆාන අනෙත්තර ෆාණෙන් ඇසේ කොරාගෙන් ෆාන මිහෙන් ගොස් ඒක අලයගන්නනි අංගෙන් මිහා සීනත් තෙරිවෙගෙන් තන්තාංග කුලජස්සාගේ නිකුති මේක මානේ කියන වදුලාරේ නිකුන්නනි ඒ වදුගා හංජා ෆාණය ඇච්චි අලයගන්නේ අංගෙන් මිහා ගේන් නිකුමෙන් ගොස්සා ගේන් ගන්නර එත ෆාණයක එත හංජෙන් ඒක අලයගන් ෆොන්නානේ ලංගවල බයක බේනව තන අලවම් වෙස් එහෙම කුර්ආනක අල්ලාහ් තාලා අංගවාෆවනි අංගෙන් මිහා ගේන් බෙර නිකුන්නකම ගවානම ඒනෙන් අල්ලාහ් තාලා දෙව්වාෆා ඉස්සතා කරාමතුක ජිල්බාබු ඉස්සතා ශරෆා ඉෆ්ෆත් තරිකම් ගොන් හෙදුමොන් නිවාවගෙන් එන දා ඒ කීවෙතෝ ඒරකොම් මිහක එක අලෙන් නුගන්නා බල්ලවා අලගොන මිහෙද්දා ජම්බුරෝදු අඹ බල්ලවා කීනත් හොන්නනේ දොම්බෙ ෆක්කාම් වෙරීම ඒක වශයෙන් ගෝණි අලවගෙන නොන්තෝ එච්චි හිමයක් කරන්නේ එච්චි නිවාවගෙන් නොන්තෝ හිමයක් කරන්නේ කීවෙගෙන්තෝ වා ඒක වශයෙන් එඹුරණි ජම්බුරෝදු දෙන්න නුකර වේනේ එච්චි වරන් හිමයන් නුකොස් අඹෙක්කාක නුලිවේනේ ඒක වරන් නිවාන කරේ එහෙම් වෙජ්ජිකම ගානම අලගොන් මෙන් මිකංකම සමාලවන් ජෙහෙ එව්වේ සාලෙග්ග අලගොන් මෙන්ගේ සීනෙත් තරිකමකි අංහෙනුගේ සීනෙත් තරිකමකි හිලේ ෆිරිහුන්න දක්කවනචනෝ අදි හැම හැම ෆිරිහනුම් බස් එමෙන්ගේ සීනෙත් තරිකම් හිලේ අංහෙනුනක නුම් ෆාල කුරන් ජේනි එයි එනක අම්මිහාට්ටක ખાસ කොරේෆා වකම ආදි වර බෑවරෝ හග්ගුත අදා කුරන් ජේගේ තෙරේගා අම්මිහ අදා කුරන් ජේ හග්ගේ ෆිරිමිහා රුලියන්න කන්තත්තකුන් දුරු කොරිම සාගොන දෙන්නේ ෆිරිමිහා නුබාස්තුවා කන්තත්තකුන් එන දුරුවන්ජේ නුබාස්තුවා සෙන්ටර්ස් එන ජහගෙන නොවනේ හැම හැම ඒනගේ හෙදුමා කන්තත්තස් ෆිරිමිහා රුහමා එගොත හුන්නන් ජේනේ ශරුයි මින්ගණක ඛිලාෆ් නුවාකම ගවානම දීනි කමකුන් හරාන් කමක අමුරු කොෆියම් එවස් මිහක කෙමන්තරු මෙන්නෙක් අල්ලාහ් එන කෙමන්තරු වන්ජේනි හැම හැම අම්මිහා කාරි ෆිරිමිහා ලෝබියා වාහක බුනාහෙන් අම්මිහා ෆිරිමිහා කාරිග ලෝබියා වාහක බුනන් ජෙහෙ එයි ඉනුම ෆහුගා බුනන් ලදුගන්න එච්චකමුගා වෙගෙන් නොවා ඒක වණකගේ සිරුත ෆාලකෝගේ නොවානේ ගේතරේකි හිංහමජේ මාහවලකන් හෙදේතෝ අම්මිහා මසේ කුරන් ජෙහෙන් මී අම්මිහා ෆිරිමිහා අදා කුරන් ජෙහෙ බයෙන් හග්ගොත් මින් කොම්මකමකි මවුදුව එහෙන් නමස් අල්ගොන් මෙන් නිම්මන් ජෙහෙති අල්ගොන් කුරුකුරම් මෙද දෙන් අල්ගොන් එම්බුරිලානි අනෙක්කාවස් එහෙන් හග්ගකා දිමයි දෙන් අදා කුරන් ජේ අනෙන් හග්ගකි මුස්තෝ බිනාවනි මුස්ලිම් අඛුන්නා උඛතුන්ගේ මච්ච අල්ගොන් මෙන් එම්මෙන්නකි ඒ දීනක නිස්බෙවා ඒ බයි ඒ ගෝමක නිස්බෙවා ඒ දීනක නිස්බෙවා එම්මෙ ෆොරතෝ එම්මෙ ඒ දීනක නිස්බෙවා එන් ඉලාහකන් ඊමාන්වා ඒ රසූලකන් ඊමාන්වා ඒ ෆොතකන් ඊමාන්වා ඒ බයි එහෙම අල්ගොන මුස්තමෝතරේ ගොලේරු එකක අනෙකකන් අදා කුරන් ජේ හග්ගුතකේ බොත් ඒ වර සමාලවන් ජේ හග්ගුතක මේ කොම්මෙ හග්ග කිවස් සමාලවන් ජේ හග්ගුතක අල්ලාහ් තාලා වහී කරවනි ඉන්නමල් මුමිනූන ඉඛවතුන් ෆඅස්ලිහූ බයින අඛවයිකුම් මුමිනුන් වාකන් කෂවරි අඛුන්තකේ කමුගේ තිබෑ මෙහුගේ දෙයහුන් දෙමෙදු ඉස්ලාහ් කුරාෂ් වත්තකුල්ලාහ ලඅල්ලකුම් තුර්හමූන් අතිබෑ මෙන් අල්ලාහ් තක්වා රිවාෂේ ඒ තිබෑ මෙහුන් න රහමෙන් ලැබු මට්ටකේ mi gulum bade kurmattaka Allah subhanahu wa ta'ala ekak anekaka lobi otumasha ebbe kanabbe ka kuluna alalun otumasha mikan ko wani amuru kurwa hama yaayako mifada gulume kendigen higadaane huriha kame islam diinuga Allah subhanahu wa ta'ala wani haram kurwa akhwantakam ge guluma evves burullen arafane komme kame islam diinuga Allah subhanahu wa ta'ala haram kurwa fave egotun ghiba bunuma mihunge wahaga dekkuma detere jessuma nifada huriha kame Allah taala wani mana kurwa lobetik ufedumattaka ekagonekaka ziyarekko ekagonekakan heoforwa
ulumang Allah taala wani amuru kurawwafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawi walladhi nafsi biyadihi ifratake appuluga timan kale faanuge furana fuluwa fara gandi vidalume la tadkhuluna aljannata hatta tu'minu tibamihum iman wejjoma dande tibamihum suwaruge nonnane wala tu'minu hatta tahabbu tibamihum ebbe kanebbe ka lobi weti bekkumuga wejjoma dande tibamihum iman wekumuga nuwe awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum timan kale faan tibamihum nakiyanu dubon he tibame ekame koffikamuga wanama ebbe kanebbe terega lobi weti kum fedene kame afshu salama bainakum tibamihum ebbe kanebbe terega salam fatura salam am kurare muslim akaku ane muslim akaka dimaima assalamu alaikum ehm bunase ege jawabu ga alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jawab des kiha riti manzarata komme muslim akaka dimaima assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah muli mujtama ekko salam ekko fatura mane ke muli rang ekko salam amankan tibayen amankan utte tibayen samankan utte e amankamuga muslim mujtama uluma Allah taala amur kula hama yayako mi guluma buru warafane huriha kame islam dinuga mana kore faane rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurvi iyyakum wadhann tibamihum kun hiya durwash fa inna adh-dhanna akdhabu al-hadith hama kashorun emme dogu bahaki kun hiye gosechen hi kurun ei emme dogu bahurwe emme dogu bahe wala tahassasu wala tajassasu tibamihum ebbe kan ebbe ke jasos nukuras eken anekege sirrutan hodan fasfatu nuhingase wala tanafasu ebbe kanebbe kankamuga waadakon adawatterbe nuulase wala tahasadu ebbe kanebbe hasdaveri nuwase wala tabaghadu ebbe kanebbe rulveri nuwase wala tadabaru ebbe kanebbe furagas nudese wakunu ibadallahi ikhwana adi akhunta kamugawe Allah taala ga alun kamuga wase kama amarakum tibamihna Allah taala amru kurawwafa gota al muslim akhul muslim muslima ka ane muslima ka khae la yadhlimuhu enen aniyaveri nuwane wala yakhdhuluhu enen nikamati nukurane wala yahqiruhu adi enen ihanati kan nuhitane attaqwa ha huna taqwa wani mitange attaqwa ha huna taqwa wani mitange attaqwa ha huna taqwa wani mitange ekare fanga mefulang ishara kurvi den hadis kurvi bihasbi imrin min ash-sharri miha kure faave kamuga nubakam kamuga fude ay yahqira akhahu al-muslim enage muslim akha nikamati kollum kullu al-muslimi ala al-muslimi haramun em muslima ko ane muslima kan haram wegim we hurmat weregim bata gecce ek ko ane gecce haram wegim ek ko ane kan haram wegim we damuhu enage leya wa irduhu enage abura wa maluhu enage mal enage mudala mi ek ko ane kan haram wegim bata gecce evves miha ko ane kaage mudala gellun dige nuwane evves miha ko ane muslim akhaage abura arage nuwane evves miha ko ane muslim akhaage le horwaage nuwane komfada bodet haggudagetto mi hadis fulake rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada ge khutbaga islami ummatan kalefanuge din khulasa ko dinu go surta kya de hadis kore bas fule evves miha ko mudala arage nuwane evves miha ge le horwaage nuwane evves miha ge abura arage nuwane emmeha muslim alunne algon menge kanta miyade mehuri kinetto algon men bay mihunge muda halah kurani bay mihunge abura arani bay mihunge gedora mihunge hatta mihunge katta gellum den abad mase kurani ebbe salega muslim akhun ekakone kaka wanje gote nun eki muslim akhun wanje ni ekakone ka ogatere be gotu algon men duniyevi kantattoga ebbe kanebbe ka moonu kanda timanna duwahakos eneka wahake nudakkaname timanna duwahakos ena olatanaka nuwannaname timanna maruma foga bay mihimbune timanna maruwa tana kale asgen bes nuwane timanna sando kale jahagen nuwane timanna maruwadu karnamadan asgen nuwane meena miheku timanna maruwadu karnamada genesgen nuwane la ilaha illallah kiha bodakatto agon men gulum kon kama kattaka duniyavi koda filadane hienya kattaka duniyavi mudala kattaka ta abadan emihun gulum kanage Allah subhanahu wa ta'ala ge kofa emi hagwani rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurani tuftahu abwabul jannati yawmul isnain wa yawmul khamis homa duha ibrasidu suwarugege dorkoltan huluwene fayaghfiru likulli abdin la yushriku billahi shay'a Allah shirku nukura komme mihege fafa
الله سبحانه وتعالى فسما دفانه إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء أي ميهكا أينك مسلم أخا يدي تريغا مسألة جيفا نواكم غوانمي كم هومت دوهكا براسبتيغا سورغي دور هلو ويروغا شركونو كورا كم علكا الله كمن تريا كم علك فافو هويروغا ميدي ميهم فافو نفر هوي مسلم أخا تريا مسألة جيفا غلون كندا فواكم غوانما إدي ميهم فافا نفس هوي الله تعالى وحي كربي انظروا هذين حتى يصطلحا ميدي ميهم كنتتن دوكو لاشي එමිහුන් එබ්බස්වේ ඉස්ලාහු එකොනක ගුළුම් බදේ කුෆම දාන්දෙන් එමිහුන් අමරතන් අල්ලාහ් තාලා නුබල්ලවේ එමිහුන් ෆාෆ අල්ලාහ් තාලා නුෆුස්සවේ ආදාය කමෙත්තෝයි මුස්ලිමකා ගුළුම් කඩාෆර දුනියවි කන්තත්තෝගා සියාසි කන්තත්තෝගා බේකාර කන්තත්තෝගා කිත මිහුන් දෝ තිබේ එමිහුන්ගේ මෑන්නා ගුළුම් කඩාෆා එමිහුන්ගේ බෆාන්නා ගුළුම් කඩාෆා එමිහුන්ගේ බොඩ්බේබෙන්නා බේබෙන්නා ගුළුම් කඩාෆා මී අල්ගොන් මෙන් ගොත්තෝ එව්වෙස් හාලෙගා මුස්ලිම් උම්මතෙගා මුස්ලිම් මුජ්තමයෙගා ඔන්නන් ජීහනේ ගොතෙන්නෝ إن حديث قاسوي تعرض أعمال الناس في كل جمعة كم هفتا يكو عملتا ميستكون عملتا أفل مرتين دفهرو يوم الاثنين ويوم الخميس هم دوها براس دو ميستكون عملتا الله سبحانه وتعالى حضرة أفل فيغفر لكل مؤمن إلا عبدا بينه وبين أخيه شحناء كم مؤمنك فافا فوهي إنك مسلم أخايد تريغا مسألة نكم غوانما مسألة دمهم وتجام بنوي اتركوا هذين حتى يفيا ميدمهم كنتن هدوك اللاشي اميهم الله سبحانه وتعالى مغا امبرياس اميهم اصلاح وجو مدان دين اميهم عملتا الله تعالى نبلوي ادي اميهم اي هفتاكو دفارو فاهفو هبيرو اميهم كفاف نفه ميغتوغا algona marwe dambe duniyawi kamakattaka مسلم أخايا قولون كنافا كونفة نركا كمت إمها مسلم أخونا أختنا إبس هالجا إبس كمكا ألقون مسلم أخا قولون كنافا إمي هنا إكهري وجن إمي هنا وكي وجن ولكن وانه دنيوي كنكما سياسي كنكما اجتماعي هن كنكما مدلو كنكما إبس ميكا قولون كناجن تيو مروج كمكا وانما ألقون من هلاكا كرمتلان جهدانه أي آداء كمنو إسوي قصوا ألقون من سلف الصالحون دعاء الله سبحانه وتعالى قرآنك بيان كربافه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان هدا بدكر اسكلاكوي علمن فاف السواند ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ادي اهرمك كورين ايمان في ميهنا فاف السوافاند ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ايمان في ابس ميهكا مدوغا أهرمن هيتوغا إبس حسد إنه بابا فاندي ربنا إنك رؤوف الرحيم هدا بدرس كلاك برس كلانجي أوغا وانت رحيم وانت رس كلانك إمي هنگ دعاء كيمي ألغون من إكا كوانيكا كم هلاكا بدو أكورم ألغون من تريغا ويغن نوانه رسول الله صلى الله عليه وسلم إدوغا منبرن أروافا إكا ديغفانوغا هر أروفلون قوالبي يا معشر من أسلم بلسانه එමිහෙක දුරුන් ඉස්ලාම් වෙ මිහුන්නේ වලම් යෆ්දල් ඊමානු ඉලා කල්බි ඊමාන්ක එමිහුන්ගේ හිත ගොස්වා නුවා හැමේකනේ දුරුන් අහර්මෙන් ඊමාන් වෙජ්ජාම බුනේ මිහුන්නේ ලා තුզුල් මුස්ලිමීන මුස්ලිමුන් උඳගුණු කුරාෂේ වලා තුඅයිරුහුම් වලා තත්තබිඋ අවරාතිහිම් එමිහුන් ෆදියෙන් නුකුරාෂේ එමිහුන්ගේ ආබත මිස්තුන් තෙරක ෆාලු කොන්න හදාෂේ ෆයින්නහු මන් යත්තබිඋ අවරත අඛීහිල් මුස්ලිම් යත්තබිඋ අල්ලාහු අවරතහ ميهك فضيه كفي ميها اينك او مستكون كارغا بونه اين فضيه كفي ميها الله سبحانه وتعالى اميهك فضيه قربانه اميهك شدتا فعل قربانه ومن يتبع الله اورته يفضحه ولو في جوف رحله الله سبحانه وتعالى ميهك شدتا فعل قرب فتافيا اينك جيغا فيلا عند اينك huriha aabe mistagun terega fadhihe wegen hingadane ehem wima evves muslimega aabe evves muslimega sirre algon men fadhihe ko hadaga nuwana miedu mienno kantan onna goti miedu kiriyaves miheku bunela adevves yaginanno miheku miheka bewtu wahake dakkala adiveru wagutun nuhuga bodu suruhiga minekwa mihem vejje wagutun tv ga khabar fatura huriha wasilategga e wahaga dekew mundani mineka engeni kinu wefe ekam ekamugo මුලි රාජ්‍යයක මුලි දුනියේගෙන ෆදීහ කොෆි
mita muslimun gotake evves halegga algon men newswari ko minimum kamuga khabar fotora wasiyata minimum kamuge kiyage mihun abura behi mihun fadihe koggen nuwane sarkaru gaanonu daru khabaru galiya mihun kuvveri noe bunyakas ilahuge gaanunuga allahge hadratuga emihun kuvveri wane emihun faafari wane emihun naki fadihe wane mihe duniyege wes emihun naki fadihe wane be akhiratuga allah subhanahu wa taala ge hadratuga wes ehem wima evves mihaka mifada gotaka miheko fadihe kur maseko ge nuwane evves miheka ghiba bunege nuwane miheka netunu ba wahaga dakkage nuwane me da algom majlis tawga keve echki mihunge maskamuga hadafi joli facca holwari ariga jeti daruga anet tenegga masjodi faruga sawis gadiru kommes mihaku medellagen emihege maske ummi aammo kamekkamuga me da algon men terega hadafi kumfada hitam hori kamet qur'an allah subhanahu wa taala sifakura wafa wani mihun ghiba bunu maki ene muslim akhaage mas maroima hashiganuga dangalage ka sifaga allah subhanahu wa taala sifakura wafa kiha hadi kiha murdar sifet ehem wima evves mihako mifada amalaka algon men evves akhaku muslim akhaku gosgen nuwa evves miheka hasede babaga nuwane evves miheka mudala araga nuwane evves miheka evves hale gellun digen nuwa names hitameki kurimes denne bihen algon men terega mifada haggotaka rakkate nuwe hama kameke hinoko hit huriha gotaka muslimu akhunna meduga amalu kurumen dak al-imam shafi rahimahullah vidalwani mihek islah kuram beenu wejjikam gawanama mihek nasihat de beenu kam gawanama enege wahaka nuhakunun jan rangalo bayfara mihek nurakka antarika mihek biduwarika mihek khurafatan mashhur we enege nurakka kam muli gawma kiyaden jij halategga mihek nan kiyafes ewaha kida ei dina qawmuge salamata rakkaterika mattak ehen names am usulakum mihum fadhihe kurmaki islam denugo ekkameno al-imam shafi rahimahullah vidalwani man nasaha akhahu bayna an-nas faqad shana mistakunge terega miheka nasihat divikam gawanama miheko ena halake kuran miheko ena fadhihate kuran waman nasaha akhahu fima baynahu wa baynahu faqad satarahu wa zana miheko siddum enage muslim akha nasihat terve jemiha ena rakka kofi ena himayat kofi ena forwa fi hama yaako ena islah kofi ena zinatir kofi mi nasihat den jegote edduga abdullah mubarak rahimahullah majlis ga mihe gas yishinde muslim tere mihe ga ghiba bunima abdullah mubarak rahimahullah vidalwani ya akhi e akhaye hal ghazawta ar-rum tiba rum karaga mihunna hangurama kofinge qala la buni tiban nukurame hangurame hunnak manake muslimu ga adawat terenge hunnak muslimu adekol hangurama kurame emihunna adekol hangurame hingejjange tiba qala la buni nunak qala hal ghazawta faris karame hunna adekol hangurame gossinge jihad kura qala la dannawani nunake ehinga abdullah mubarak rahimahullah vidalwani salima minka ar-rum wa salima minka faris tibaga nubakam tibaga nurakka terikam faris kara rum kara islam dinuga bodati adamat ter salama viruga walam yaslam minka akhuka tibaga muslim akha kallega nubakam salamat nivve algon men muslimuga masmikani algon men dekolan adamat terin gawmuga gawum beruga hanguram kurmun daruga ekannun algon menge ingiri dikkurani emihunga wahakenu algon men dakkani yahudinga nubawaga dakkabela nasaranga nubawaga dakkabela emihun istandina dekolan kurmun da hanguramata rawa revuntoga wah dakkabela timaga muslim akhaga maskemuga badaluga ehenas algon men amilya kaka ebbe kanebeka husso medani kiha derkamat rasulullah sallallahu alaihi wasallam algon men irshad evafoni mihagguga ekakwaneka nasuveriwa unsur akhaka zaliman aw madluma aniya wariwa haluga aniya libe haluga timaga muslim akhaye nasur desh asabe kon dennevi kihinen aniya libe haluga aharmenna aharang muslim akhaye nasur devidane ehenas ena hemme ka aniya kuraru kihinen ene nasur deni angawani ena atuga hifafa e aniya ene mana kura rei nasrak muslimo ko ane muslim akhaye aniya dekam gawanama ena akha hifatan je ekam ngene salam kurun je ena de nasre
adi anekayan aniya libekam gwana emme megen muslim akha salam ekkur masay kuranje algon men emme sadwa hadise mu'minunge misalaki en harigandege misale e hariganduge emme kitemme kuda kuda gunawanaka venen libunas muli hasigandu ekamattaka hunga umuga hela hure ehema hashigandege fadaga gotuga algon men kabul kuranje en islam umme evves mihaka evves bawate gona e koggenwa mige terega algon faha kuranje kame bay faharo bay befulunge amalata hunna gotum misalaka kari hunnage lawajhani adugada kurani ge kari hunnage nidewarenno emihungo majako sakarajjam degon ekijja dejje tibanno miniwanka ane muslim akhaya undo kuran ane bayko macca gege hadan tibe mihu kari gatibe mihu gege kunya achis mihu kon kuda dorum bera koku fuli bola bera gos anegge furalo macca anegge nikon mega bola ehma ne mihunge tima mati gawi ma mati golebe den tiri gatibe huriya men undo kuran ane daruga atibe mihunnaki mihun kunigondi komme ta kommes bera dala fuliya tishuwa tuwaiya anekechka hituriya dime ko kam ehman tirigete beka macchen ecche nukane ehm bima mis kiha bod nubet timage muslim akha ga haggo kore kiha bod faafetto enage macche kunioka enage fennaga furala kunioka ifada kantette ki algon men terega kureve kantette hen names mikankama algon men samalu anje Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbani laysa almu'min alladhi yashba' wa jaruhu ja'i'un ila janbihi mu'minan nune en amille bandu furaru timaga muslim akha kyari ga hun avettiri miha bandu ha hun kama ga onna kama ga wanama ei iman ga hulure nune enage iman kam furi hamono timaga muslim akha kyari ga dati haru guleruga tima bandu fura kagen enage hala balanda onnani iman ga hulure nune Sheikh Alban rahimahullah vidalwani وفي الحديث دليل واضح على أنه يحرم على الجار الغني أن يدع جيرانه جائعين دليل حديث دليل كره حرام وجم بي أبتريا إنك مسلم أبتريا بندوها هون كمغا أن هندوغا مين بندو فراغين كأومي حرام كم حديثهم دليل كره فيجب عليه أن يقدم إليهم ما يدفعون به الجوع إمين بندوها هون كم فيلو متكا إمين هون كاتك دم واجب كم من حديث دليل كره وكذلك ما يكتسون به إذا كانوا راتنا مهمة إميهن لان اتشنكم غوانما تما أنون ديروغ لاروغ إميهن نفس إيجن أوريان ديوا كراورو دين جهكم حديث دليل كره هما يهمة زكاة فيوا زكاة نونس مدلون صدقة كرم حقو مدلوغا واكم مي حديث ثابت كت دينغ كما كيمها مسلم زوانون نه algon men terega amme fe kam medmi mihun gaga mihun tuunu wecchihin hamala dinu miedu mustalah emmen gabul kurwe danna kamaka veji kataru elu me bunima evs me visnudan fila kataru olawa ei mihun ga kataru olawa kataru elu me emme ves danna wa ngai insan aniya kurma miedu muli rajyega e birore kamoti amme muslimun muslim akhege le kosalani evs kameke nune hikok names rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi basful awno mitam kiyasi mihege le ei haram wegen batakech adi kobato kataru elun kobato tuunu echchako timage muslim ahqadi men ishara kuro mana kuro wafekam jahawana me kiya nuwata samase gotuges waliyek dagande tuunu echchi timage muslim ahqadi men ishara ko genwana ei kiwegen to ei shaytana timaga attere wade tima eti koppawara koppagen aneke aniya lebna agonu adwa afriwa mammeko enage darifulu fuppam verima hamfalalam wege maswali naga hamajjani gos dola la ilaha illallah mamma benumana to jaha shaytana atugifa koppalani dola mihiri furikantat algon men adu han duniya ke record nangolo mege wahakos sida ko badi jahat darifulu ko boluga bandage en amaz me kuran jahamun go sate ke fansa aswar jaharu sama sida afal ajjane duniya ke record ufutan arum wegen mihun ekkofa darifulu grens boluga afalu bandawa jaha go darifulu nekkuriya
maro subhanallah samase ves tunu vecche ek kone kakan ishara kur mana kurba adike ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam irshad devwa fani kandi ek kone kakan ufula ruga deiruga ves e ure lafa de agon mentere kon ade wali miuna dikkura ruges wali kolu dinnu kuru anika engeti dimawa gota dinnu kurunge agon mentere kon ade ham rangol kame evves tunu vecche anikaya ishara ko genwana muslima den kobado katarolunga ishara kuru tunu ettekun ishara kun rasulullah sallallahu alaihi wasallam mana kurwa hadis kurvi la tushir ahadukum ila akhihi bisilah evves hatiyarakum tiba evves timaga muslim akhaka dim ishara nukurash fa innahu la yadri ahadukum la'alla ash-shaytana yanzaghu fi yadihi fayaqa fi hufratin min an-nar ehni tibaga nege faharege tibaga ata shaytana barula emme fongas narakaga andawlaka tima wannan jehidane ahka dimala hadale gotakun enegen echen heri gastaku nune hen names tima kuri kam sobum narakaga andawlakan ena vettin ngadane en hadise gaswe man ashara ila akhihi bi hadidatin fa innal malaikata tal'anu miho kenega muslima akha adimaya dagan etchekun tunu etchekun ishara ko fikam gawanama malaike bekon emihege mache laana levunge dua kurwane haddwa bodukor skala ko mihira mihege laana levwande malakuti alam ge malaike bekon dua kurwane kihan rakka kamet kiha bodu faavetto algon mege haya mihunge hatta mihunge hajidaka gellun den to algon duvwa lambi algon men ulambi tanaki kankam macca andiri gole goliya tandanga vettiwa tibun eito allah taala algon men maqsadaka ufedde maqsadak nu evre ma matiweri maqsadega allah algon ufedda afon insana izzetri kuromattaka islam din bawala wafon en amal kurima izzata sharafuga insana duni ulene faharaggaves algon mege maqamaki magumati peonto matiga sirum filafilagen waguwaga fani ulehen faadu ulumen nu evre ma tahiru dirulumen islam dinuga algon men wani dakkawa emmeha muslim akhonne mifada kamaka dimae fawa kam gwanama mifada kamek allah subhanahu wa taala emmeha imtihan kurwa hukum gwanama avaha mikam huttala embu ruju aware allah tauba washe tawbawe salih alunga washe eh nunkam gwanama tima ghafir kamati hutta kulliyek ngas maru hingadan emmeha muslim akhonne mihunge haggotaka mihunge mudala mikan kamaki tima duniyen diumo ko dinime kamenno rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwalu kurvedduga ashabe karonna atadri manil muflis tiba mihun enge to kaagutam bangurote faamihek kaaguwe bangurote faamihek ashabe karon dannawani al muflisu fina man la dirham lahu wala mata aharmen terega bangurote faamiheki emihe gatuga dirhame mudalen nemiheki bangurote faamihek rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis kurawani al muflisu min ummati timan kalefan ummatuga bangurote faamiheki man yati yawm al qiyamah duh anneruga bi salatin wa siyamin wa zakatin namada zakata rodaya mifada bodete gamwa heyokon takagen anna mihaye anna iruga wayati waqad shatama hada ayruga mihra mihe kadimayen etchi gowafa waqadha hada mihra mihe ge boluga zinege tuhmat alwafa wa akala mala hada mihra mihe ge muda kafa wasafaka dama hada mihra mihe ge le horwafa wa daraba hada mihra mihe ge jahafa den kinato kantawani namadu kofa zakat defa roda hifafa eta bawer hekon takagen ayruga ehre mehge jahafa ehre mehge mudalan arafa mihre mehge echi goafa mihre mehge le korafa ayruga kinatu dem wani fayato hada min hasanati dem mihre mehge ne hekon difa mihre mehge jahafuri menen ne hekon denjen wa hada min hasanati anakayen ne hekon difa mihen demun gos faida faniyat hasanatuhum فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى إنك هوريها هيوكن تتجه هسوعن ديروس إنا ميهون اتشهقوا ميهونغ مداكا ميهونغ تلا أنيا كفوريما إنك إنك بدل الدبر نوع قص هوريها اتشن هسويما أدي حساب النموني كنونه دين تمن نتوغا هيوكا من نتيه هم دين نموني حساب النموني كنو دين كي نتواني أخذ من خطاياهم أنا بأميهونغ نبأ عملتا إنك ماتشن فله طرحت عليه امين كفر نبا فافت فاحش كنت
tahammal kurang ena jehe summa turiha fin nar den ena naraken illalewe e banguruto fami kihanu rakka kame mihun haggotak ngara mihun abinna ko wiyanada fahish kantata kofa ifad halegga mihun le korafa mihun mudala ngarafa mihun gellun defa den namadu kofa zakat difa roda hifafa bodadi farba dafad hekontan hifan dairuga e huriha kame algon men bahafa evves hekomen nati anekunga nubakandatta bolugalagen narake danje miyako ei banguruto fa miheke emmeha muslim akhunna akhtunne algon men kura hewamarta bahanje duhen awmuge kuriga e huriha kamakon salameve tahiru mihege gotuga e algon men kuffawa hekondatta dharmaya sawabu emme hegotuga libene gotuga rujo mati emme karunna algon gowala e foga anekka sen hagga gossa algon darus nimalani emme fahu mere wahadakon hagu ei kodakudinge hagguta kodakujjege emme muhimmu haggaki ekujjeka rangalu mammeka rangalu bappellimu kaawani kurmu kuriga e darinna rangalu mammeka rangalu bappeko hodade kommeko visnanje anghen kujja miheka ennum waru miheka ennum kuriga madama enage daringe bappevwa miheki rangalu salih taqwawari ekkum ga veto balanje hama hemme firihen kujja enage daringe mammeya wa miheki rangalu salih taqwawari ekkum ga veto balanje names hitameki agon men terega miedu taqwawari ekkum ga sife kanum beleni rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani tunkahu almar'atu li arba'in hataru kama kala age anghem miha mihun kaawani kure li jamaliha wa li maliha wa li hasabiha wa diniha wa li diniha enage mudawarikama enage hasaba nasaba enage riitikama enage deemwarikama mihun anna bala sifatak fakhtar bi dhati ad-din taribat yadak tiba deemwari angana ikhtiyar kurashe deemwari angana ikhtiyar kofrikam gwanama dirulum baajoregen daane names med hitama kuranje kamaki algon men mihun aynnam balani ki deemwari kama kanno bappa miheka aynnam beli siveki dariflugo tarbiyatan ha muhimma sife no bappa beli anghem miha ki musanjekam ga veto anghem miha ki riti mihekam ga veto anghem miha ki wagi hasaba nasaba kun asuri mihekam ga veto ehen names bappa esife ka beli sifa dariflugo ha muhimma no darifulakan eha muhimme no mamma riti vekas darifulakan eha muhimme no mamma tuka muda hottakas darifulakan eha muhimme no mamme ke wage khassa aila ku asur mihe ka vekas darifula muhimme mamme ki deemere salih taqwa warekam ga won e sive ka bappane balave ehem vima darim bikahalu ga jeni ehem vima daring haggut dar nudeveni hama ehemme ammi haves sive balafenne ammi darifulaka muhimme no bappa riti ume darifulaka muhimme no bappe wage hasaba nasaba ku asa hurme ehen names darifula muhimme bappe ke rangal salih taqwa warekam ga won e sife ka mammane balafe ekam go sawon darim bikahalu ga jendani e darinna alala oga ateri umaki darinna denje hagge hama hemme e darin himayekko belhettumaki darinna denje hagge emme ha nurakka takun khassa ko anghen dari himayekko rakka ateri kurunje e darinna tafatu gona takun salamekko rakka ateri kurunje me dalgon men emme gina dakka wahake ki tafatu wattoruge gona ta algon men darinna forum da wahak miwahaka boduwam gos algon men na dakka nukere wara bodoch kiha hisabet mihun emihun ufan darinna ekko la ilaha illallah kobat algon men insaniyat algon men mi aduwani khabaruga ehduhago umurun tingaharge kujjaku ena atuga hifawa timfara magumacchen illa lafiya enege bali kujjege ene mamme bappa kobato insane ane dogo ane kujjago agon warfam adoy khabaremme darifulu vihema defoduge tattaga fengalafa darifulu ade gambafa darifulu mammatun darifulu maralani la ilaha illallah ei manto ei insanunto uniye janawarunto mihiri algon vishnu gosuriwa fahish kamege macce fahish ka ekuwegen guligen e darin hala ko netigendani bafan e darinna ko viyana da kantata kurani ma adi enum ves mismihum mihiri hitam hori kantata ekama ko agun dannawan jeheni e darin himayek ko rakkatere kurveni e daringe hagguta rangala deveni kurim ves denne fada rangalo aila ke darin bina kurek e daringe manne ke rangalo bekkam hedige e daringe bafanne ke rangalo bekkam hedi hama yayeko e darinna e daringe bafanna manna deterega rangalo warugada gulume
deme hettigen ekudin himayek kurve erun komme fada kamek kuriyas kidemme kudakame hengiyas hevilafa e darifulu mamma karas bunane algonna mihem vejje algonna ehem vejje ei e darifulu itubar kure e darifulu yagin kure timanne je komme kamegga timannage mamma timannage bappa timanne himayek kuranaka ehen names bappa echi higuanaka engekam gawanama mamma echi higuanaka engenekam gawanama evvesiche bunaka nukure nefadecche buna fiya mamma haranga jahane bappa haranga jahane e bappage timaga mihe mammage timaga mihen aila fadhihe vedane algon mennaka Allah subhanahu wa ta'ala devwa mudale baki darinnavre ma matweri baykunek ehem vima bodu bebekam gavies kaafakam gavies mamakam gavies e daringe himayata rakkaterika mattaka alanji hije komme fiyawale alan algon men jehen tayyara efada gulume darinna badehe kurejikam gawanama e darin huriha gonayakum salameve rakkateri wanakan kashor ehem vima midenne hagguta Allah subhanahu wa ta'ala ada kurunji haggutaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kurunji haggutaka e fahuga algon men alun ebbe kanebbe ada kurunji hagguta mamba fana ada kurunji haggutaka muslim akhun en ahako anen ahaka ada kurunji haggutaka dima firin ekwanak ada kurunji haggutaka hama hemme kudakudinattaka hodadanji haggutaka mi emme haggutaka rakkaanteruma ti emme kalonna goala midekki wahaka ibrahim hasil ko mifad evves haggaka aragem fawa dive muslimu dive dariyek wakam ga wanama ein rujuwe Allah tawbawe Allah maga emburi awma goala algonge duayaki Allah subhanahu wa ta'ala alamen emmennaki salih taqwa warenkam ga lebo alamen emmennaki alamen macce lazim kura hagguta emme hegotuga ada kura bayakam ga Allah subhanahu wa ta'ala embarku debu adi algon menge mirashaki mi vemanduaki Allah subhanahu wa ta'ala ge emmeha dharmantakam ge niyume ohe tanekam ga lebu mirashaki aman kama iman kama ga direwle rashekam ga Allah subhanahu wa ta'ala embarku devash mirashuga rayitunnaki iman kama lobiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge sunnata lobi kura e sunne fatura ehe mistakunnan eheogen hodaden mase kura bayakam ga Allah ta'ala embarku devash mirashuge verinnaki Allah taqwa arwa raytunga haggutan hegotuga ada kura salih rangalo bekamga imbarko devashi alamenge mi amaluga baraka lavwa mi amalaki Allah subhanahu wa ta'ala attaka kurave ikhlas tari amalakamga lavwashi hada wa subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah subhanahu wa ta'ala sheikh jaza minbar kurava sheikhuge ilmuga manfa itur kurava ei sheikhuge heokamuge fatuga liuve heo amalte kamuga lavwash adi algonmenge mi ehumaki adi ivumaki algonmen ekamuge sobun manfa minwar kurani wi adi en amal kurmuge tawfiqul bigemba ilme kamuga lavwash adi algonmen kurumu mida masakkataki dive rajyege lobweti muslim rayitunna ebe fulunge deenuge aqida harudana ko dinu mattaka adi edinuga saaf sida gotuga tibu mattaka edina meduga deke dekunta sida kurumattaka islam deenuge emme sahha ma'lumat for ko dinu mi masakataki algon men Allah subhanahu wa ta'ala hadotun wagi ede haluga kuramunda masakate ei ilah subhanahu wa ta'ala ge ruhi wadigatun libigatu mattaka algon menni ilahu subhanahu wa ta'ala ruhi wadigan nawafada masakkate kurave baykamuga wumattaka ehenya ilahu subhanahu wa ta'ala ge deen faturawwa ilahu subhanahu wa ta'ala ge deenan nasur devumaki ilahu subhanahu wa ta'ala kurawwane kame ilahu ge teduwegemwa wa'd algon menge molukamakun qabil kamakun kuladana kamakun kurevene hama ekkame vesne lobet akhunna ukhtunne kuremunda masakkatuge natija Allah ge rahmata wagi folayaku wara fehikon divehi rajyege hataru uderehun nuwata habitun fennamunda kami Allah hamda shukurun furigem wane kami algon menge mi masakkatuge tereng divehi rajye deke emme bodati jarimatan hinga bay mihum ves miyadu Allah ge maga ruju among annakami ufada kufaha koran jehe kame
tebefun demme shehuga wahakaga adosawane fadan divehi rajye feturifawa miharu emme baro minuga feturumunda biruweri ekkamaki tuunu ecchetin khasa gotegga katuru fada taketin mihunnan hamaladi mihunge duwas duwalun nuwata maralun nuwata mara mari hingu mifada harakatoga harakateriyumunda zuwanun kure vissaka mihun dade midaka duhu eba mihunge kantaka meduga tawbawe rujuwe algon menge faratun algon menge bay dini darusta bala emihun ebbeku anebbeka koffawa mara marige faafata uredunta jarimataka maafan edi allah rujuwe tawba fawa khabaru algon men dade demmeku ahafin hama eya ekuga heobas ivemun dakama vanama heokamuge natija fennane algon menge terega mawgelligin awara vegin oya lagenda eta zuwanunnen haggu magan emburemun annakami fa kollan jehekame miyadu miharu midwas kol algon men na kuga algon menge mi rihla gawes algon men na ku datur kuramun ebade magolumuge terega ghafil kamuge terega dive rajjega musika lava adi tafatu fannu toga fannanu gotuga ulefawa allah subhanahu wa ta'ala haram kuravi kankamuge tere ghafil kamuge tere mihun genda fada amal toge terega ulemunda bayem mashhuru ekiki kudin nuwata ekiki zuwan allah subhanahu wa ta'ala mi huriha farayatakan allah ge mawga thabituma adi ebamihun e balagatumaki ei de duniyege bajori kan libigendane balagatumekamuga levun edi du'a kuran lobet akhunna ukhtunne algon menna miyadu mi minivan kama ekuga adu felemun dia kamuga avies algon menge tarikhu dekefin mifada adu fulun takan huras elifawa duwastake emme kudaminun mifada jalsatan nubeve tanga timage ekwerina ratte hinkari gaves islam diinuge wahaka nudekke duwastake adi kiye kuranto timage amille belumuge dashugawa ambi darinna gattimage mihun kari gaves ediinuge wahaka nudekke duwastake nuwata dakkafi kama vanama emihege akhiru nyumaki jaluge golikan algon menge warak gang ekweri bay farataki dadi kudi kankamuga islam diinuga kandelifawa farul tok terega himene kankam bunalumuge sawbun eba mihun jalu deken jifawa mihun bay mihun naki timage darifulu kyariga nuwata timage ratte sek kyariga namaz addashe miskit addashe bunumum wes adabulifawa mihun bay mihun naki algun warar rangal addanna bay befulun bay doktorun miharu allah ga rahmatun bay befulun naki jaluge goli dekim jifawa befulun e befulun bay ratte hinna nuwata bay farayataka hijab ala buruga ala niwawuma nasihaddinumu lobeta khunna ukhtunne medu rajye kankoltakun algon menge adu ahmunda huriha farayattakun islam dina lobi kura huriha farayattakun miyadu midake kamiyaba islam dina libamunda nasurge fahatuga kuriga iswediye jiluga nuta zaman tahuga dati undagula ven tahammal kuri bayge qurbani ve e farayataka tiebe fulun hedwa kurawwa ekamuge haggu ajur devvu mangedi dua kurma tiebe funna allah taala ge diinuge faratun wasiyek kuna lobeti akhunna ukhtunne mikam mana kurefa wumaki dive hirajege tarikhan mihatananga emme hiti natija zama nuwata hiti natija awma dimawi zama miyadu tiebe fulun ti hitama ya ku faalu kurumunda huriha neggani kamegge aslu sawbaki mi islam din mi istakunna hame foru koddinun mana kurefa o ngotu miyadu algon menna fenna huriha kulege aslaki vesmi mikamuge zimma mikam mana kula farayattakun miyadu hingamum mida mizatuge huriha kamegge zimma bolwalan jehene kami shakkin okkamennu hama eya ekuga miyadu islam dina edikola ekiki adutan ufula bay farayatan ufedi e farayattakun adutan ufulan dimawi soba kiwes hama mibunewe zamanuga islami tarbiyatu defa netu lobet akhunna ukhtunne
ಹಗ್ಗುತೋಗೆ ವಾಹಕ ದೆಕೆವಿಗಿನ್ ದಾಯರುಗ ದೀನುಗೆ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ದೀನುಗೆ ಖಬರು ಕೋ ದೀನಾ ಮೆದುಗ ಮೀಸ್ತಕುಂ ಹೇನುನ್ ತೆರಿ ಕುರ್ಮಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಹಗ್ಗು ಎಮ್ಮೆ ಬಡು ಮಿನಿವಂಕ ಎಯಾಕುಗ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಗೌಮೆಗ್ಗ ಮುಳಿ ಕೌಮ್ ಸತ್ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ತಿಯಬೇಫುಣುಂಗೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಕೌಮುಗ ವರ ಸ್ವರಿಹಕ ನುಬುಣ ವಿಜ್ಜಯ್ಯ ಫಹರೆಗ್ಗ ಒಳುನ್ನು ಫಿಲಫಾನೆ ಲೆಂಬೆರಿ ಇಬಾರಾತಕುಂ ಬುಣಂ ಉಳಗಿಂ ಒಳುಂ ಅರಾಫಾನೆ ಬಹಾ ಮೀಸ್ತಕುನ್ನಂ ಹದಿಯಾಕೊ ರಷ್ಟೆರೆಯಂ ಅಳಮುನ್ ದಾದೆ ಮಿದಾಕದ್ದು ದಿಯ ಗಂಡುತಕೆ ಕಂಡ ಎಳಿಗೆಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಫರಸ್ಸಾರಕೊ ಎದೀನ ಎದಿಕೊಳ ವಾಹಕತ ಲಿಯಫಾವೆ ಕಂ ಕುರಾ ಬೈವೆಸ್ ಎಂಗೆ ಹಾಲುಗ ಫಾಳು ಕಂ ಇಹಾಮೆ ಬೊಡು ಗೊತುಗ ಮಿ ಅಳುವನು ಮಿನಂಗನ್ನ ವಾಹಕೇಕಿ ಮಿಫದ ಮಿಯು ಮುಫದಿಫಾವನಿ ಕುರಿಗ ವೆವುನು ಹಿಮಾಲ್ತೆಗೆ ನತೀಜಾಗೆ ಸಬಬುನ್ನೆ ಎಮಿಹುಂ ಕುರಿ ಫರಸ್ಸಾರತಕು ತೆರೇಗ ಎಕ್ಕಮೆಂ ಐ ದಾದೆ ಮಿದಾಕತ್ ದುವಹು ಬೊಡ ಫಾಹ ಕುರವೆ ಗೊತುಂ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಲು ಮೆರೇಕು ಮುಳಿ ಕೌಮ ಮುಖಾತಬು ಕೊ ದೆವ್ವಿ ದೀನಿ ದರ್ಸೆಗ್ಗ ನರಕ ಎದಿಗೋವನಿ ಕಾಕ ನಿ ಮೌದೂಗ ದೆಕ್ಕೆ ವಾಹಕ್ ಫುಳುಗ ಬಯಾನ್ ಕುರವ್ವಿ ನರಕಾಗ ಎಮ್ಮೆಗಿನೈ ಅಂಹೆನುನ್ನೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದನ್ನ ಮುಸ್ಲಿಮಕ ಮಾ ಬೊಡು ಒಳುಮೆಂ ಒಕ್ಕಮಕ ನುವಾನ್ ಸೋಬಕಿ ಏಯ್ ಇಲುಂ ವೆರಿನ್ ದಕ್ಕವ ವಾಹಕೆ ಎನ್ನು ಏಯ್ ಇಲುಂ ವೆರಿಂಗೆ ವಾಹಕೆ ಎನ್ನು ಏಯ್ ಮಿದೀನಾಗಿನ್ ವಡಾಗೆನ್ನವಿ ಉಮ್ಮತ ಕೌಕುರವಿ ಸಾಹಿಬಾಗೆ ಬಸ್ಫುಳು ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಕುರವ್ವಾಫವ ಖಬರ್ ಮಿ ಖಬರ್ ಕುರವ್ವುಮಗ ಬೇನುಮಕಿ ಉಮ್ಮತುಗೆ ಅಂಹಿಂತಕುಂ ಎಕಮುನ್ ಸಲಾಮೆ ಕುರವ್ವು ekama rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge basfula kiyaman teriwane bayaku salame kurefu mimihunge hujjataki mimihum bunani dini sheikhum buna gotum vejjaya naraka ge meginei anghenunne ekamaku jaltauga emmeginei firhinunne miwaha kadimalennuwe ya saharo wa mole nikam visna fikur kollawwa alugon men mi duniyege macca nimma nimenito එහෙම වෙජ්ජියා කීකුරා සෝරුගේක නරකේත්තෝ එහෙම වෙජ්ජා කීකුරා උඛරවි හයාතෙත්තෝ කොම්මෙහෙම මිවාහක දක්කානෙක මෙන්නේ ජලම් යුදු ලෙවේ මෙන්න කී බොඩති මුජරිමුන් කමුගා වාකම වඤ්ඤා කුෂන් නෙම්මියෝ කෙතන නුලෙවේ කම වඤ්ඤා අදි කුක්කුරිහා බයකු ලෙවෙනි ජලක්කම වඤ්ඤා එබේකන් හග්ගු අදබ දෙවේ කම වඤ්ඤා දෙන් කීකුරා උඛරවි හයාතෙත්තෝ එකමකු මිබාමියුන්ගේ දූතකුන් කෙන්ඩි නේලි රයා දුවාරු කෞමුගේ එම්මෙ බොඩති මුජරිමුන් කමුගා emme bodati khainun kamuga abuna mihun ekkale jalen nudeke ebe amihun ulani jadakunu miniwan kama gowmuge terega ehre ulemun dani adi hama eya akume rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi hadith uluga bayan kurawwa fawani ebe amihunge sirru amal take boda sobaki laanet dinun ginawuma adi hama ehemme firinge oga terikama kiyamannu note kan qabul nukurun note kama shukur verinu ehemmima aharmenna nenge insanuna nenge eta kuttake kuramun dane lobata khunna akhtunne kita kudin tibene to algon menge terega enage haggu bappanun ehem bappe ka nisbe kureifa algonu hitangara mifada waakata takka bayen anghenun kariga khasukon anghenun haggu takarshe kiyagen dawwa kuramunda bayen anghenun miwaakata faturamun dani mifada miyun koren ahalan beenum ve timage ebbanu ebbafa angen kujja kokko mihaka indegen hutta timage firi miha gos mibuna ebbanu ebbafa kokka yakuga zineko e zinege darifulu duniyen awmon elibuni kaakal libunu haggetto nuota kaakuge haggetto e nigulaga nevgin diyei kokkoge firi miha to timage firi miha to kokkoge to nuota timage mamba fanto subhanallah mujtama islam kurumge namuga riti wahakatake dakkamun ebanikume haggutan hoda dinuga namuga khassako islami gawmegga lobeta khunna ukhtunne waki bayegge waki hagge hoda denje hekaman adufulamun higumaki islam din nudannakamuge wes hekke ehenya fahe islam dinuga wani huriha faratakan ifaratake haggu furiha men hoda difa masekke kuramwi mi din tatubi kuraveto ekamaku midina edikolamme huriha adutaken ufulamu timamenge munafiqan hama kuramun da haluga adi hama ehemme ituru haggutaken hodan je wahakaves dakkamun dani mifada mihun gowala bay kantaku terega tebefulun adossawane tebefulun emme kurisure bodeti biya haran kantakamuga dekemun da kankan hudda kurumuge wahaka
mikala bayen anhenun isveti begen eba dakkaye ravikkan hudda hodan je wahak nuota khasa gotegga islami mujtamautok terega muslimun diriule rattakuga divehi rajyega ravikkumge hudda hodan jehene kamuge wahaka nuota liben jehene kamuge wahaka eives haggikamuga egi turum mifada bayen miun dakka ane wahake ki ejjinsun kෑවෙනි කුරුමුගේ හුද්ද දේදේ දෙෆිරිහෙනුන් නුවත දේදේ දී අංහෙනුන් කෑවෙනි කුරුමුගේ හුද්ද ලිබෙන් ජෙහෙනේ වාහක සුබ්හානල්ලාහ් මේ සත්‍යයන් සත්‍ය ඉස්ලාමී ගෞමකේ හග්ගේ කියාගෙන් දෙන් හැම කොම්මෙ ෆදෙච්ච වෙස් කියම්වි අද මියවර බොඩොච්ච වෙස් බුණෆානේ ගේතෝ බුණනීයේ ෆල්ලි වෙස් මිතාගේ එලෙන් ජෙහෙයෝ ක්‍රිස්තියානුන්නා නසාරා එන්නා යහූදීන්නා එහෙම් වෙස් දීන් දීනුගේ මීහුන්ගේ අලුකන් කුරා තන්තම් මිතාගා හුන්නම් වාණියෝලා subhanallah den konkametto oti mitanga tedemme tiya faalo kurani hama emme kame kurimwe saharmen danna kamen ei ti munafiqunka tiyai roda dimaya tibi munafiqunka islami mujtamega islami nantake kiyagen muslimunge sifa jehigen tiya ulamun dani hama dimaya roda tibi munafiqunka mulimma gos gotenno tiya adutan ivwamun timage huri uradun terikama tima allah ge deenan huri khilafa achi algon mennan hama kurumun da kami hama rangalu kame eheni algon mennan erun riya duwalu waras saaf ko wakiwane huda kalu erun algon mennan onnani fennan erun algon men abadakunu kiyanan satya islami gaume keves ad algon men nukiyanan mulin mitibiki muslimun ne keves erun algon mennan nikan engene hama kandeligen kerigen kufura idikola teduwe kufura idikola masake kurambes irada kurviya algon menge masake hutte nulana adi algon menge masake huttunu kamugaves allah ge dina nasur dinumuge masakateki bimmatin fohelevene kamenno duniye onha hindaku ehni duniye hingawa farataki oligen uluvies allah subhanahu wa taala mi eilahu ge dine algon mennaki eilahu ge alutakunne ehem wima eilahu midin furiham kuravane algon menna ufam wima dine gotuga ferunas namakun muslim kan libunu kamuga wima ma bodu asaren nukuri kamuga vies mi diinuge agubodu kan ihsas kurave mihun mi diinagen eba uleye ehem wima ma bodaka tiya urade uradun terinna tiya munafiqunge beenume midinaka libige beenume nuwe allah subhanahu wa taala kiritu qur'anuga wara saaf ko wani mi khabaru kurawwafa algon menge teren komme miye gongoti emiyege salamata rakka tarika mattaka midina nasrudinu midinan aun midinu gumatiga thabitu ehen non kama wanama ahar men navureng e ilahu lobi widiganwa bayaku gennawa faane e hisabun algon mennaki abajverin kamuga vegendan allah subhanahu wa taala maida suratuga wahi kurawani ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إمام جميستكن يقول منا الله سبحانه وتعالى هنغر قمتي مخاطب قروا وحي قرفني أدوهم بي eggotakum wiya amure aneggotakum wiya nahiye allah subhanahu wa taala angawani e imam wajje miistukunne tiyabami unge tereng mihaku nuwata bayaku allah ge dinun furadigen uradigen murtaddoge ngajjikama wanama allah subhanahu wa taala gennawa faane evvuren hewegen wa bayaku ebami hundeki allah subhanahu wa taala lobidigen wa adi ebami hun e ilahu subhanahu wa taala lobikura adi ebamihum allah ge mawga jihad qur'ane adi ebamihum allah subhanahu wa taala ge deen attaka malame qur'ami ge malamataka furassara qur'ami ge furassare ka birennu gannane jehilumen nuwane mitibi mullanne mitibi waqabinne mitibi eveni meveni beke ki kamuga vies evves halega birennu gannane jehilumen nuwane nuwata mitibi talibanunne alqaida eki kamugaves jehilumen nuwane ebami hunnaki hagu mawga thabitu gentibe allah taala nasur dene bay kamuga ebami hun lavwan
der hitama kamaki mi matiwari kamen nuli bene ilahu ruhiwadi gannawa fi baykan nuniya ehem wege miyatu Allah engani dhalika fadlullah yutihi man yasha ei Allah ge fadlan tari kame Allah irada kurevi alakashe ekan devani lobata khunna ukhtunne duniye kankoltawga Allah ge medina dani nasur libemu mistakun dani medina wannamu ei Allah subhanahu wa ta'ala ge wa'd Allah subhanahu wa ta'ala miyangawani ebamihum benumani emihum ge angatakum fume Allah ge nur eilaw ge din niwalashe mibuni kala munafiqu mihunta ehennamas Allah wahi kurawani ei mushrikun nurunu kamgawies eilahu subhanahu wa ta'ala eilaw ge midin furiham kurawwaname eyafo Allah angawani suratul fatah ga wahi kurawani هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا إلهك إلهك رسول محمد صلى الله عليه وسلم ميومتك نبيا حق دينك تدمك فنوفي إله أي هريها دينك جمتش فارو جموا دينك قطعا لفو متكي هريها دينك جمتش كامياب هودا دينك قطعا لفو متكي إكمو جمتشان hekiwa faratekkamuga Allah subhanahu wa ta'ala fudi wadigembe ehem wima e ilahuge miwadu tedu kurawwane algon menna miedu hisab takun dakkafane duniyege emme ginei christianun kama ehen namas ebamiyunge addashuga media otumge sobun tv taka news sang otumge sobun e khabar egota faturamun dies rangalu hisaben hada miedu duniyega emme ginawani hawa miharus muslimu lobata khunna ukhtunne algon men emme hinu kura europe ga riyad walu etan has bayaku Allah ga medina dani wannamu medina ga agubodu kan ebamuna wazan kurawige algondu tebe fonna misale genestena saudi arabia ga ilumere vidal wani timang sweden ga ingresi kiyamango suri hurumegga islam dina komesarga support kura bayfar furasar kura christian ge wahaka ene atimanna baddal kollan diyame dem wahaka dakkalu mafo ena kuren hime duha kus adwa hingiye christian dina dawatu de edinuge bodati fadirin kure mihaku islam viwahaka emiha bunani nulahaku ginan eke terem bay mi hunnaki bodati islami shehun nawas mihar wajje din kiyawage hama hemme eba mi hunge terem bay mi hunge tv channel tange buhutte website tange buhutte news tange buhutte school tange buhutte university tange buhutte shehu idalwani emmerangale aharmenge tereng muslimunge tereng dini ilmunge ngen huri shehaku dina dawatu devamunda shehaku ಕಾಫಿರುವೆ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೀನ ನೋತೆ ಹೆನ್ ದೀನಕ ವೆಂವಾಕ ಅಡೋ ಹಿಂಗಿಯೆ ಏನ ಬುನಿ ನಾಹಮೆ ಎಫೋ ಶೇ ಸುವಾಲ್ ಕುರವನಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ದೀನುಗ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂಗೊನ್ನನಿ ಕಿಹಿನೆಂ ಹೆಯ್ಯೆ ಜವಾಬುಗ ಏನ ಬುನಿ ಹಫ್ತಾಯಕು ಎದ್ದುವಹು ಎವೆಸ್ ದಿಹವರಕ ಮಿನಟ ವರಂ ಮದುಬಯಕು ಹಮೇಕೆನ್ ಚಾಚುಗೆ ತೆರೆಗ etonu hunna fadiri kalege muqaddas fotun dihawaraka metu wande komme setchikima etibi alukon kureife deshe sual korvani muslimunga terega kihinen heoti emiha bunani timannenge warrangala riyadwal fasfaharu muslimun emihunge veri ilahan alukon kurang miskita jamawan jehe adi khas gotegga hukuruga jamaen hafta ko eddu ma bodu rasmiyategga kuran jehe mi huriha jamaatakan fude waraka gina adada mihun jamawa munde ei komme wagutekka mugavias tammatige emme aram fatis wagutuga kamugavias shehu idalwani ehem vejja nikan dekeshe deena ki ko bahe deenen he ei hafta ko efaru eves falliga hunna fadiri kalege echekkiyalu enimuni alukan kon ruhetto libeni kon taza kametto kon iman kametto annani ekamaku reha duwalu fasfaharu ebami ungemme muqaddas wegemwa nikkurita Allah subhanahu wa ta'ala tirikurumuga ruhu ufadda e iman terikan gereste dine islam dinaki ehemima mi dirihuri dine kan tibadan nashe
sheu vidalwani timan jarmanuga huriruga timanne khabar dine emmas duas terega ekavis church bandu kurikama reya duwalu gadiregge terega degadiregge terega tin hataru mihun islam wa mundatane jarmanaki migotan hama europe ge huriha gawm takebbes kivegen church ta bandu korambi mihunne nade emme fon coffee shop taka hota taka mika tantan hadani sheu vidalwani ekama kutimanna me muslimun islami gawmaka ehi teriwam wegen gos ahala balashe konkale khidmatetto beenum wani emme fortan bunani mitanuga nuwata miraruga miskiten ala deshe bunani miraruge miski kudakamun emiski bodko deshe maane ki miskitan ara mihunga adadu allah rahmatun dani ginawamun ehemmima min angannani lobati muslim akhunna akhtunne ufa kurawashe tebefulunge mi islam dinan allah nasur devamun gendawane ei ilahuge kameke ei ilahu ufullawa fawa zimmaike hame gotam mikahala munafiqunna gowalan oti avha rujuwe tauba washe nuniya tima amillen halako hingadane nikan huduifawa lolakum balala visne tanawa sikundiyakum visnalafa dem wazan kolnumafo hagguta liumamedo visna mundash lobata khunna akhtun wara laswes vejje eya akuga tihama huriya faraitaka waran ikhlas tarika maaku mi jalsa yan hazirwe mi jalsa adoy kamattaka shukur ada kura haluga mi allah subhanahu wa taala tebefun nattaka rahmatuga malaikatum bawa lavva adi majlis gawa mihunnan hama himen kam bawa lavva adi mi majlis gawa mihunge faafu sewno majlis kamga levun adi dua kura hama eya kuga algon menge adu rajye kankol taka fonuwa dinumuga etol radio kurumunda bura masakka tattaka efarata shukur jamiyat salaf ge namuga ada kura haluga eba mihunge yamaluga was allah baraka lavva hiyo jaza devumang edi dua kura eya kuga hama mida turuga algon men nang ehi terwede vihuriha farat ka war shamil ko shukur ada kura haluga kashawar ko dem beenum wani tibefun tikure masakkataki hama gelli nudane masakkatake e masakkatege agu emme boda beenum wegenwa duwahuga qiyamet duwahuga tibefun tihida heda kurevi huriha hedege badal allah subhanahu wa taala insha allah tibefun devwane mi tibefun mifada masakkatega qur'ane emme hewegenwa kanta mifada stage kam mihun genoma kuriga wes mifada rarruga masay kurefa wane ehennamas mifada stage tawga kurin hunnani ki emme mihe non diha bara mihun nuwata fas hamihun arage mul hisab ganda bola nuhurpam wawaran allah haram kurevi music takule lavatakule mundani ehennamas miyadu tibefun ti khiyar kurevi emme hewegenwa magu emme hewegenwa deenuge adu fulmattaka tiya masay kurawani allah subhanahu wa taala uradumafau kiyaman terikamuge tawfiq devikamataka shukuru ada kura haluga allah subhanahu wa taala aharmenge mi evumuga baraka lavva aharmenge mi ehumaki ilah subhanahu wa taala mi ehumuga baraka lavwane ehumekkamuga lavva adi aharmenni heobas aduha yang amal kura baikamuga levungedi dua kurang وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته